على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazaza hatu, wanashwa hatu, wanama wanzani, Mwenyezi Mungu ajaalikum hala ni mliwanga nyina muwanono yarini keza kheri. Usiku leo hamado ngamdogo fursa inu nishukurie haina mndu wako hashindi haundana ne nafasi hawaswili haruma manifestation rakawia fanya abo ambassade ya Komori ikayao rionesa ufujari nezendongo bikayao dezijirisi wao bonsi hatu ne mafujariano shatungeza na kaujaba nujeri ifanye directe inu doka zila na mabiani dizo gezambishi hao mafujari waroshe ya mwana wa Said Hassan ti parseze audio tambati lemewa tikaudinda na habari za saya shatirudi ti halevanu ti parisa video tena ikayao de purunkula ambao ngeli terrorizeo mwana wa Said Hassan Said Hashim moti ezabili de risala iveshe wao maopoza walo Komori ngabo risala muhimu bien sûr ya lazimu iveshe wa maopoza wa Francome ikayao appel de Paris wajitole rifanya hazi wadzimanao hawastehi haizo zontipia sharundo tunda rihundu ngabo darauku wakayao ngarifanyiliwa olo no wanadamu wao iyo de nukta ya bili rakanzari mabien baada yabo do umwenesani ya uka zenongorambange zojiri azali wakati wa heyo ndazahe usau kurubia ngelazimio azali andezahe wanamba wadungo ufiro wanazijomba walonezi waji asharne bati wambi ya ukana ezentizi jwange zijikombo wao baema chuya baki yadoamba ngena mjehunu bahari ngari wasikini yao hau bahari ngwani kuwa mkatadipi awo isawa jwokana fahare mahala ya kazabanu eriali rajoniki wari fanyuwazi toa biyambi irengwa ngeitwao esansi na nele ilale ngwalao wado jipanga ba toujours nga mchongwezo ngwakayao aruma alert haizo kabli ya ho wandisa izo rajwanzari imoneseneman nga mjo mmeani renge nusu dakika kama alada republie reportage kenga sina wandundasi ba inde message wekayo zijira basa nizo za lazimu rifanye ba kwa jajo veha secours osi kwa juzi azali haswalia ho gendarmerie ngamjua imana kanda haswalia gendarmerie awambie hindi eziliwe hindi majeshi au oandroi ho warambia erisala iyo kairi renge nusu dakika ngasi 57 ri partage directe inu o Komori wajue eziwalindao ngeri jobe risala ya husu wandu walo Komori zo yabidi wafanye holiho lelepa walitajuzi no walo hunu baba jafikra osikwalelo ni domana miongoni mwa domana wahe ze parti janibu ikayaongezi wanaonezi 30 secondes simplement rivehe erisal wa ala barakatillah. Kwezi watukufu usikwalelo do mwambiani uka umjini hatu umji mtukufu wa ikoniri kawo mbaduma ezedi wanizonga rizombele yao na mihema na nlo harume kodo inu emana na tede na ndia tinogo za hazi uka haujau bahiyo ngabo o ikoni wakanazi hazi no kwa jariwaza eke wakaufikiru kanga nolado wahombe maharu miside mlajena na domba mdwe maharu no ili andenge hazini shango wajua ya ukati joshinda na nzihe walo yabo ngabo nloka irira hana au ngabo waloka irira hana mi ngabo nlosa wanao yabo ntojo katika ya jo walio sedi Muhammad Hazini da ene zemberi ditereri ne machuyo ngabo mimi njato Hazini Komori njato na bazi Komori fani sho wandu wao kabati yani waza ezango mimi na wa kai haujua ya ukaminti na usujudi ya mru hau ni ruku ha wanadamu mimi fakhari
uwe upande na kautende ni mwanese ni kwezi watukufu. Ezajiri ya la machui ya lungu ambange na mje ngabo baridi huyu nufaransa abasa waka dalao la mji wa ikoni wake khitma ya ancien président wahe Fédération Football ya Komori na Turki Salim ya Katena wahe DHL. Yabo omahala niho huili raikoni la mitami huli wakandrongo ya kaulazimu ni keyabo ni zitende jua zitende yao. Shati para wanru jeri laani ezenogoboko dezi jirisi wa oboti juu hatu. Yaweza kaujirisi wa hizo kapajaji wangu hoa emanashi wangu libelasha mwinina wa waje lirensi na sila mbari tende ya mbwana wabana waba hakariti wa miji ngasi wa henti ya Komori rikitoa fidia henti ya Komori riwane ne uwa Komori au tutojodaza aikoneri ula waridaza ufufuni wa ula wa wadaza ni anabe ana tutodaza juwadaza auri la lejo lala shabo yole mani yaboko tinde ya ikoni tinde ya mitamihuli ntina na kaya lelo shati jihundu bwa harumwe Komori rende harumwe ambasadi ya Komori rende raonesi emanashi wangu Amiri Madi Yezi mga johu mlimandro ikayao hala harumo mji mtukufu wa uziwani eme ngoni moandru wa eshele yao emana nyao ziki wao almarhumu Komanda Faisal ya johona uka ilazimu yanti hatu ibasauhe ikayao haka mengoni moandru na para jerendo harumwe ambasade rendeho Assemblée Nationale mhajan rendera shitaki ezenogoboko de zirhundrao haka hadir haruma ezenogoboko de zakanwamishia emasihu ya lelo tiparisa habari za uka ngabo dhamana ikayao haterorize Hashim mwana wa Said Hassan Said Hashim yauka esafara lelo ezijohu hunra kuna uvuka yorisala nziro ya kaulazimue kengabo mavoka kengabo maulama kengabo wanadamu bo fumbuni bo moroni emwana hanyu tsuwa isamba abo tukaurwa hitwa emwana hanyu aringo tukaurwa hitwa ni bwaza msiru sojwa zinuda zibi abunge abo namkaiha ujua ezenguzo sazambishishwa kairi mdunge babititi muishie ezi habari hizo eni yatuwa hiya zishi ya watukufu washi opanga ufanye maudu usaujula donc planifier maudu isaijula alafu Hashimu ngora se defi na bahainu mahala ujukaya wallahi bu Hashim tu vas pas t'en sortir, je te le jure, tu vas pas t'en sortir parce que ngora se defi alafu kutugera ici c'est lui aussi nawe parce que effort de l'ordre mbali sisi mapartisan zinawafanya waja infiltre na sio kama kampanya hapo wakanda sina bala uka infiltre asina rankwini halafu zinawafanya cette fois-ci wallahi leo hao maudu wote tanazali bo Hashim donc ils ont afanya sasa jula uziplanifie maudu uzifanye sana sio kula sasa si pia ngao kula donc ngazo na nazaro basi reniza hatu wala kutoaji waswana bujahali na buta shio mshia olamru uterrorize Hashimu haria ka infiltre Hashimu haka hamba ngukoda ena wanru henda hunru wanti wanadamu hawatawa ngarambao ngaranzori fanya manifestation ngaranzori soparo ni ngaranzori dai esengo izo o amezi no wezi ne mafahavadu ya zingize ezi kwa tulala wasiuhabo wa Komori kwa tulala wasiuhabo wa Komori abunge ngamwishiao enamna wa terrorizeo emana wa Said Hassan almarhum Said Hashim ya ukesafara lelo ngojona abunge abo tukufu ngamwishiao ishele ezijo uhunda abwe mruo ikaulazimu ya do jula ni wana wa Said Hassan Said Hashim ni wandu wa fumbuni ni wandu wa moroni mdojua emdu ya besheya Hashimu erisala inu yende ya mterrorize ya ukema halari izorijo uhunenda lelo kuna ushinda ujian sortisi inu risala nziro
inuri sala nziro mtujua mbada ibienda ya nikiliwa je ambe ngo amada zinu bai mwana nyasi woi hambango anzo enti hatu ibasa uhebanga botabu na mwishie hamara abili izo ya mwazo Bohashi upanga ufanye maudu usaujula donc planifier maudu isaijula alafu Hashim ngolase udefi na bahainu mahala ujukaya wallahi Hashim tu vas pas t'en sortir, je te le jure, tu vas pas t'en sortir parce que ngolase udefi alafu tu dois réussir lui aussi na parce que les forces de l'ordre mbali sisi mapartisan zinawafanya waja infiltre nasi kama kampani ya hatu wakanda sina bala uka infiltre asina rankwini halafu zinawafanya wao cette fois-ci wallahi leo hao maulu wojo tanazali bo Hashim donc ils wafanya sasa zijulo uziplanifie maulu uzifanye sana sio kula donc vous installez bien wao kula donc rengazo na nazar basi rengiza hatu Monti abonga mwishi yao bo wakomori owanruanu izo ambao waisa wazipanga waje wazifanye mzishi ya banu bayo mhimu hoka wanruwa doju wa ihorendao kabla ya rani chaendelea do mwambia ni uka usiku lelo secrétaire général wahe appel de Paris habe harisa la osonima he front commun yatendelo ani Mohamed Ali Swalih Hassan El Barwan Ashraf Said Hashim Shahir Ben Masoud no wanruwa upia uka appel de Paris ramba sido wanyanyanyi sido wana shiwanyu sido wana hanyu rijari mangaria ni garwano bwana ngamanzo mzishie banu nyo watu kufumle bana rikaulinda watukufu waze wa hatu neze parti zinu banda watanganyiha wadunga ni hadzima wende Genève eke kwa na ushinu henda New York aux Nations Unies aux droits de l'homme wende waonese majarima ya ukezi haki za kibinadamu ngezirarilwa ukomori wanungwa nusoko jo wanungwa ulwa wao wanungwa fungwa wanungwa toa mikoba ni wanungwa toa waruma utinzwa ikawila zimike zenu hizo zi wonesi hawa tukufu wandu wao ngwabo walo hunu ngwabo walo komori kwa jashinda wenda l'île Maurice harumwesi yeji ambao COI de l'océan Indien commission de l'océan Indien walo Faransa kwa jashinda wenda Belgique kwa hunu Bruxelles wenda washitaki kwa jashinda wenda Genève kwa jashinda wenda Pays-Bas kwa jashinda wenda New York kwa jashinda wenda Al-Qahira harumeli Garabu kwa jashinda wenda Addis Abeba haruma Union Africaine wenda wafanya rongo ngwa Mohamed zinu gouvernement mbili za mavara ya Mustafa na yaziko na mnichi bubandu watukufu ya bwandu waongwa raonro aongwa ronai ridwambila liza kweli ya bwandu waongwa fanyo hazi njema waongwa fanyo hazim ilo deli swala la mwado ni muzisa onibana ngeni muoneseni izo kokodo za jiri ili ridoka haujua ribeheri sala ya hatu ka appel de Paris usiku lelo izo wika yao do matuka uzichua nizo ramzo rifanya ukabanu sisi karitu tabu hashanga si haruma bwana watukufu na mwambi uka eya bwandu wangu around aungu arona ikwezi watukufu ngamushilioni gouvernement mbiti na opposition walo komori walo bonzi walo komori kwa tushinda wasisa ndo pareni walo komori kwa tushinda wali ulilia ezembwa zino walo Faransa kwa tushinda wenda Genève kwa tushinda wenda Bruxelles kwa tushinda wenda New York kwa tushinda wenda Addis Abeba kwa tushinda wenda Armeli Garabu ramarete liho des crimes yazifanya heze dossier ne mafoto neze famille neze rapport kartushinda ramuua aura liba wanruwa muua kartushinda rafanya uka wanru pia waka kwa mnika hata enero
ramenye zi relation za hida ina Arabie Saoudite ramenye zi relation za hasiba bulukanga ya terroriser Arabie Saoudite tipara wa Komori na mjeru ngani ba misi balabaru watsende da mina mwana ma Abdurrahim Bakari ya la harmo mji mtukufu wa kwamba lila washid tede sabele gari la hangu tsayilu yabo kamjo hunu shele ketsedore ndo ezare ndo Jamal Khashoggi ridunga na rende tibe hebarua na Ethiopia shamitina ushinda wa miche ngeyabo front commun haruma mahamfukar ritona rugoza za kweli banu rashinda razifa bano ujukamba kanzi yawe yazali hata na msionza ni Mungu engu zichuo ngamzichuo mngungu chuo ngabwa zichuo shantushinda njashinda abo lelo banda roalo bonze roalo ndani mtushinda mafanya ndongo ezili wazatu jodo donesi wazo mafoto bobarwan secrétaire général wa Francome wajokana dami Baruf mwananyu ho mwanaho ikaya onge haruma parti ntima da nawe enge Barufu ajaba jotondolo alafu wede secrétaire wede muwahi parti hani wewe de twama na wahi Francome godwa himi udoreka mafoto daona jijio Marina Junaidi wandu bakonge wa parti Barufu ajomtondo wantibe uriditse na urige mafoto daona Idirisa ikaya onyide mahunda se voti radi 2016 na 2019 na 2024 udoreka mafoto daona echa ubarwan basi yabo si mimi appel de Paris randido usiku lelo unu tinawenda mahala Francome wajoka amjona mndu yamba kwa tu ya yazali ni mbona jitihadi auridu zu yazali shami nsida mina wandu amada wao amma bioni banu bahaina mahala banu ko mihweda lelo rende yabo baade manifu ingafanywa wao timwambia ntirante za ikoni tirante za mitamihuri nona ngaleza heko mori kamili amtoparo tamba wanu wabu hawanu warijili yao wambasadi banu kasina maha besera ngasina muda mwinji karchacha bandra onesa eko mori ne banu bahiyu ni ujwekera magari ndo wambasadi elejeshi na muhimu mwone babi zajiri wakatemana mami rib madira dunga na mtafadhali mwone Rijero liso kiti usukuti watu radokana emana tsimkomori kana ujua mbaki shahidinu yori marbo wambasadi na mushi kizae ngarda yuze yakizatu sonti pia helima na jokaya wala ngarongo zao wanyanyasi waloko mori ngamtsuna wakati ngamtsuna dokana na mjehunu sisi ngasihunu shanga rikozawe zimunraoni yabo kamjakorishi ya diaspora ya chua endea kombo wansi no wanansi wa komo wanansi walo harmensi wawo ujua wambasi jao wanansi wa komori wawo ujua wambasi jao wakati la ngeza ngo zishange fari polo demana boko yabo constitution yabo ngebidi wanrocha leo ngamprofite tiparisa ngamona mtishangae bainde media yema nyasi Faridin shanga mrudini ni interview harmo ila media yahe rejoice ya fikirio mwanyasi Faridin mti media ino ba telefona hangu shanti media ngaruchoka na wonde mongoli mwa ngaruchoka na wonde mongoli mwa o harmo wa komori wako udai zaki zao wako udai demokrasi wako udai uhuria watu yengo noje manyasi Faridin mjo watu no ambasadi ngo fikira hindi ujoni swa komori namna je ujitekeleza walarini kwamba bahanu hula na mwishiendo walarini kwamba bahanu hula rifanye manifu shari dekoneri depase ili waje waone drapo no mahala rajili ya jeri fanye manifestation na mdungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madonga tosoni kwa komori ya mara ni kodi mjulao shukurie sonda we Amerika yao mchele mjabanu kwa ndoko siku lelo kwa ngozi njiti fanishi yao naduka wakabo hitima ya almarhum rais wa federation tukisalim abudua abu joyfully shati wakatayini jawa msheshaki amonge au niveau des situations il y a un petit rapport au couchage yuano muhimu boka yuano ka ngio muhimu kabisa ukalitewa na ambassadeur ya Komori kayao
Jeru anasema siku tufia watu. Kwa ndo wanasini sana wana bove. Salimi wale. Wanuka zero zatu pesa ndo na hiyo mwezi wa mkoa ifa ngo fungwa wa tola mmasine ndo na hiyo nenge miandika na toja manifest. Odingoniyo le drapo ya he Komoro. Amiona wao uija ibirilie ambassadeur. Wakati ya provoke na ngo watu wao na ni walu kile bana gazeti. Wakaginde dawo ndi ambassade ya Allemagne ndio ngo tiro koka. Pouvez passer madame ça. Je vous en prie. Aizo ambao ikamja haina watwania yofanya hizo ya jushida. Sema disiwewa ramba kunuri wasia za mwezi kontipi. Ongea go kadelo rije mebani jeri laani. Ezi tenda bidole jiri ha mwezi hapa. O fucha o wit. Ya mwana wa drapo dingoni hojubana. Nous sommes en droit et nous connaissons tellement nos droits. Nous sommes là, on manifeste pacifiquement. C'est un citoyen comorien, comme tout le monde. Et je vous rappelle, nous sommes en droit et nous sommes dans notre droit. Nous sommes sur notre droit. Voilà. Nous sommes venus là pour manifester pacifiquement et réclamer nos droits. Comme vous le savez tout ce qui se passe aux Comores, le désordre, la dictature. Mais voilà, c'est pour cela qu'il faut demander. Nous sommes là pour réclamer la démocratie aux Comores, comme celle de la France. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là, monsieur. Qui a pris notre pays en otage, il ne fait que tuer nos frères. Il n'y a rien du tout dans notre pays. Nous, on aimerait avoir des relations. Bon, monsieur, on va juste lui demander de... Ok, doucement, on va partir, doucement, nous sommes pas des... Et vous êtes sûr que là, il n'y a pas... Donc, on vous écoute. Donc, on part. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de déni de démocratie là? Il ne faut pas nous pousser. Il ne faut pas nous pousser parce que nous sommes dans notre droit. On n'est pas la voix. Mais il a le droit de s'exprimer. Il a le droit. Monsieur, nous sommes dans un pays de droit. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas besoin de parler. Nous sommes dans un pays de droit. Ceux qui parlent, c'est moi. Mais j'ai le droit de m'exprimer. Monsieur, non, j'ai pas envie. Là, je vous ai donné l'ordre. Portez. Ok, on y va, mais moi j'ai demandé aussi. Mais j'ai attendu. Nous ne sommes pas dévoilés. Nous sommes des citoyens. Allez, c'est bon, monsieur. Allez-y. Vous avez compris là? Comment on essaie? Yauka. Haina mahala joka ya singa joka ni liensi hatu. Aukanga dono haya borilo hudu tasiri juhari lirino bori undo aina bandu kautaha. Shabanu do wa ulo wa oyu ndo danyina wa. Hammenyeleani emaisha hammenyeleani omsomo hammenyeleani onono. Hammenyeleani emila ya hanyu hammenyeleani yabasa hanjaru mwedini ngwitafana kabati usubuti hambati jao wandu hunu riyarete lo alifanya mabayari wandu wafungu warema la manda gabo wafungu wazo tipia no cardiologies abenge sisi ro hamba si ufanya watu ndo ambao wandu wafanya ndongo maana shewangu amiriwe yekala unambia kana bofaten samba ni mimi 2020 ke president au ministre ndongo ingamanzo owana mawako muri wa shindo basi ngamanzo ko muri ukamachi ngamanzo ko muri ukamachi Kamanzo un bien que estehia. Donc si tu as toi na si shendi. Si wa Komori si citoyen si wa na famille. O alo kwa tushindo yeshindo ha stress asibabu do na haramu urendo. Abuge izo na Tanzania ujulize bejo kilike kujazijua mwanama mtukufu. Doka izajiri kaza mwananyi wa doni ambassadeur ya Allemagne. Izajiri doka mshenzi wa Azali Olamna samani watukufu olamna extreme titi na tukanzani mwaneseni ya ukana rende vaala mwonele jeshi ya namna waja wakauri puse vaala harara zabari hai banu za jirindi abanu komoringi hojao ifo wambila vaala hatara jo tengelea vaala wa telefoni wabeze wambe ukana bantu bacha bantu bantu wese watengele kwa ambassade na ila kaubenza nitengele hula wali wali kazar mwakwe bale shata bana tengele ba bayi wapare mazefu ngalishoma sawa nambeze mwato yabo ba ndo nzofanya ukata shaizo na kazana behindi feti ya ukana barua ni ule secrétaire général wa parti jua izo za huda one parti yao ke parti yao eza hunda sambi ngodwa hime udorenga mafoto dawe na Juju Omar na Junaidi na Fumbaria e kaeza jirisi wa sambi
ngwendo wado fanya zeno izo ekalelo eze voti mahara mahunda eze voti mahara 2016 2019 2020 tujua 2024 e parti jua wahunda ngo subuti bobarwani wendo himeudo tire mafoto dawe na Idirisa mimi personnellement mimi e kai francome ni wandu matsakanya pia kam tulani roga madazino Allah ke walomdu rekaya kare kaudio e kati jo kamdo inge pre emdo iri muse wodo mdo jo hadisi lamina e kai jai unde kabala jitsatsa shamdu ya jibenu ani jokana wenge hula katina tanroga namna hiyo ba mimi amjokana kana utegela jadi fanya dini ya vitizi namna ile na cinema ajoka ndo mjana mela mjojo shaila na ile mafoto na betizi na masala le namna ila ubarwani surtout da wewe wabidi uritende indemani yaboko kamtufanya rogo hiyo kamtufanya rogo e maana wasidi Hasani wasidi Hashim tola mna moto ula tola totu wabala hatia mbahuma ngami hunu kamtumba ubarwani utorongo ala furirumise wandu juma kapati ya disa rumisa wandu juma ko ya disa ngamuhimao bade juma ibiri ejuma ibiri mjemketi mdo hambanga mabao mabunjilio na rugo kata metra Mahamudu nyoti pia banga mdiro ko muri wantu hindi bankosi watoko banga mdiro za wantu hindi baada kazanrongo ya kaula zimu intervene kamtina rugo mafanya shamka uhimata risali timizize rongo wakati la mje muhime ikebanu gamjanga mfanya conference ya indelera ukamjemrongo wenyo wa ili na boy na mruge na parti ya mdima de UPT mdima de parti tu zakaulazimike mjuha monese ezetabu mparo wandu kana rakompanya watu wandu bazinduga bidike sisi dera zifanya kamja zifanya shamjuha lelo kamjao mje mkenzi la conference na ndogo kadha na abo wakati la kaumhuta jiani mjuhe mabena mjuheri ya kompanya zangu zatu mademda zamla la nyonti pi sha abo basainu bande zero zitimu gamjao mabega mfanyo conference kabata musani conference sawa nu wakomori shinipa desha ardhi ya Emira Arabuni na ukaharie ye gouverneur wa NCO unu engeri kanansi wedese komori ya subu komori shinipa desha ardhi ya Emira Arabuni wedese komori ya subuti ambe uke komori shinipa desha ardhi ya Emira Arabuni na ukaharie ye gouverneur wa NCO unu engeri kanansi ya ilona makama ikaula limano ya destitue ya tolwa haukayabo yone ndimo hamba trahizo yemru yambao ya rais wa daula ya towa ni mipaka ya he daula kajastahiki yatendee daula hiyo sha Mwenyezi Mungu afanyezo yafanya na ndabu ya reshansi zao ya rinika waredese haizo ngari rehemuo ngari fereshe yao wananyasi wa bushini Mungu ya jailia wa wana nezi nziro wakanio mguna jail watukufu nga mwishi yao zila bandogo hamada zila lati wana conference wako kumuri wanu uliliwa watuli sawa metra Amada Mahamudu nga murongoza tartibu bakuja paro jabanu waja watiteza sheri tile diaspora tile zinwachi joan rochi alhamdulillah rabbil alamin mimi noto mrumizani jao na be metra na mbuje banti haki shaiza na kanzana mbeukana wano wenza shonga bo mwana mshohangu mtukufu Rukia busauti ya Komori wenze shonga do watuelewa wenze shonga do watuelewa ya uka lelo mriani kiwanti ya irume ambabo ngamjoka gouverneur wa hanyu haumi inu ya hanyu efasirabo katina akili ya urumenti na mjemrege mdibaliye mrende sesisi yode fasira aromando aduna akila kwa nini mrugo tejeshio ya baleze mbiereza sha ujoka ufikiri ha e katwari ngofikiri katwara jo subuti ambienti kana mjemni rumi kana ufanya ukangena khairi ngena bahari ngena gashi ngena izo zonti pia shema na yambena mnainu unda ula bawa mwanamba ukana emiratuka tukauta na mvyo banu jau emetera Madame Mahamudu ngawe yabo dawono wananyuho yabo wahe francome yabo ya aeroporo mwisha ukahizi wakamjadisa wanyanyu waulo wafuka mjadisa mbohaze votika mjadisa eze juma zimenye wakamjadisa alafu jadamba wewe bidike hausiwa
ebana ustaarabu wa hanyu ne sharia ne zongo za hanyu kizo dawu ustaarabu wa hanyu ukando wa madainu ikawlazimu ridungane na wantu wanendera bi emirati yoka balele da bellam ndi reme sindanu indi lejindo lokomodili wanu mwishe zongo ya zambazini aribanu mwede umhibia aeroport ya tukama ba mwihunu wala tuhamu banu ikawlazimu rijuhe tengwe banu engeti hundu wantu wanu bosauti ya Komori rijuhe tengwe banu wallahi rende arumo ya basati ya emirati rende mikana qu'est-ce qui se passe entre vous et Azali dans notre pays? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Là vous êtes en train de lui donner n'importe quoi pour dire n'importe quoi. Haina mwenzanki wallahi bidia ile yokana bali mnaharamu wikana koripe abantu wana osubitia mikutukoka gouverneur wati inure mafundiro ababar wazazi efasira abo nyiwantu mtona hindu nyitsi hindu azaningolo ya mhuzeni yambeni tindwachi emana yasi Désiré adjointa ya rongo wemba bibaranzi yafungwa abahaduhanda ni mwishiao shari ngombe zedunwa rilani kairiri mwishili yamba jindu watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manama fardin. Nama handani joza deni bo wakaho hanyo nyahe mabanganyile wa hupulilia. Mtukufu ngufikirije hata njoka ujibu o wandu wanzore ndo ambasadi ya Almanya na Arabia Saudite wallahi na mjeri dungane libale barua nende abora wahimilia bamitsende shatika wa michi manama Désiré mparo wandu waseko wasopareni tsanyi mwede mfungwa njamtolwa enswane awe enswatanu efronkome wa juha keja tosha riuparsa mafoto ya himadoma na wahi fronkome wawanili yao wa Komori au wa bohaze voti riparsa mafoto ya hao daona Idirisa mafoto ya hao daona wanu wadungo utoweze arete mweda muaretelwa ezergo zinuko zionoje Désiré daona wana damu wanu kwezi tafadhali babonga sina minandugo zinjira kanzana beshanda abo warimake rahumbuhishia ala kulli halo wa Komori wakawonesa usikitifu no mzingara wa haho ngari hushiri yao manama Désiré ala ni hadani maraba menji manama fardin maraba menji wa Komori onsipia hususwani duwaze wa hangu wa zahangu mabani hangu mazuki wangu walobonze akayamu aminukana le danzile jinji lika urewa no walobonze hauone saukana wasikitiha neza ni hunda shado sodoka ni duwa ni kasubira ni wambia ukaya wanonde heli ya mru waniliyo mbana harumensia wange haina zijuni hunda zonsi pia ni usamba nonondo ya ukana sirengete kaka angu sirwaya haina danzi la mwana mkumuru tusubutu lamba haina mwana mkumuru kozo sirengere danzilo sirwaya ewenge mwana mafarini ya maminukana inumbana nongara aminuka ndensi hatu ewenge mbana inu narudiguana haumakinifu okaya kamu aminukana ketsubidi mru ya doshangaya au kaya vanu msiru nuona zinyama zinji na wengo ujukana ekezi nyamangizo humsiruni gawe zinyamezi huu gawe zinyameza kiasi gawe zinyamezi titi bal hata yojo kirizila zinyamazi huu gaziwao hitwe zinyamazi titi sha emaskitifu maziro ritojo joulani zinyama pake zila lao hitwa zojo kirizendeza angaria zila warao hitwa ani wakaonao sha izo garjamba zo zinyama shema sikitifu maziro da ilokana mbasi wanadamu rani kiwankli ni Mwenyezi Mungu lelo rania ngari kozao kwa kweli lelo ibunga bache marainya wali warobo mbili ya ukana waziye marainya hamanda wa kozao wasijuhe wasubutu wasapareni hana kuli hali ngarlaaniyo na singarumbo Mungu usiku bajo kada ula ya haki wanazishenzi
maranya wanikwauze robo mbili ikelelo inungwa nzo wazie maranya hamanda wako zao wangu wao na welewe usiku wajoka daula ijoja vanu washenzi wao na waundenzia ya upashia watawe bale lo inuri kofikirukana dimbaye zinu duwari juru huo hauwarizi ya orisa risishemeze shakar jaka fikirukana ngaba punao mbabisa maranya wamezi risojwa hata wanua landa ubi risojwa hata ze arhami zao zinuzi landa ubi ikawa hata wako wafana na wakomori kelelo inungu wajua waziye wana wakomori hauwaliwa wambeka wajua na ono wana wakomori washemezao masikitifu maziro manama Olion ni kemle mwanama Fardin ngam mina masikitifu maziro ikawa de mana tunambukana na rikemakin dabo emana nakawolesa ishuja umsiru Rishia vokali ya hemo na nyasi Hashimu ikawe vokali yonge zunguli yao sha mwanama Hashimu na kemakini babanu masikitifu maziro imru ya kautowe vokali ila ikabidi ya jivunguwe shake jabidi kea towe vokali hamada ipato vanunga mbabiza naziro mbambuzi wele wao kana Hashimu hafanya zila jana sha yojo kiruka wanda wala wandua roha umale janvi wafanye zila ikebala wamenyao Hashimu vanu sikar Hashimu mwema haumui sha narikemaki ni befo kalila muaminukana ntu aminukana le jeshe ni hali wajoka ukana ujinga wende wamengu wareto Hashimu handrongwe kao mwanadamu ole manaso jivungwe pakirano kamrunge mrumme mrungo harumaye Facebook wino mbuna jangazi ya jivungu ya mandasi wali jivungu wao bama na mafari nika weyambo wetu jivungua mimi ngamivanu mitu jivungua ngeba sikedada lijo sasa vokali ikeba na mrungu menyo mru mwaka tusubutu jivungua wa ushenzi uone ulawe ya mshenzi kaundo ya toe vokali ila na jivenuwe na subutia mbe ukana miya budu au misaidi rika harumwe kwa misoya hatu sina Hashimu haritrati sheka kaja subutia jivenuwa mshenzi amzambongo mshenzi ya kautovu kali paswe unoshenzi mbuna jivumbu wele zine lahe baba ni nunkodo na nkodo mbuka dori ya henda harumankodo sivo tsuri ya nkodo kasivanu ngarijitamka au ngarijitekelezao ngarijivumbu wawe mazina atu nge kwezi mwana mafardini bani Tanzania kemle amubosholo maraba menji wa nika omrongo rahawe jaroha na umboshela ni maraba menji manifu ikao dora yaona izekao ndo mafanya zilingana nanyi na singa na sirika yabo ngasi yabo heze muone nia na singa rishukuri yao ejitihadi kaundo muifanyao haruma lejijila ulaya ebonge ikawajibu nirengeze shukura zinu nishukurie waze wangu wakaru manifuyala waziza hangu wanashwa hangu madani hangu niwambie ukana karna upulili yemba na inu simpaka embaizi nisivonsi keze baraka za Mungu na mtume maraba menji jazakumullahu khairan rahawi ja kupe manama Desire baada hurengwaje ezajiri hindi omuda rakani harara ya ukemana nyasi Desire harengwa ezambishi hindi ekangejo joambishiha tafadhali maraba menji manama fardini wengo juo ndonondo ya ukana embaizi inu wala tiparu zamba hadisi ya ukana wala mdu muhara ikaha ononyoha ya hafa ilo onziani harambu wakaila nyoha baye kasubutuvira bala yenda sababa la pindo haja habidi sabala ya wele hata yohidi sabala kesu disaidi sabala ta haunuka kwelenu ifu nge habiraru mwenzia izodi za undemba izinu au kaya lelo yinu masikitifu maziro misi mdu nlo haruma party misi mdu kausi joshinda tanibali wandukume eri tswamba ukana yejuma eza jiribushini lizi jojiri unu nasinga sitayari nga siwatezi kweli jeshi la Komorilo nsipia libae harumu mji wa ezi wa Moroni ebe ingesa jokola lideri eba ho wajoka namnaje
ewa ngenga muamini ukana sambazila sikansi bo garaji yangu sione bisi jabala ijai inrenge sende ribakisha namna raka utola waele wakana wanu wandu watoka ubabu habari sha wansi wandu wakana swije mbu amanda amina Hashimu ritoju waririnditsa daula na jeshi lisipareni ebengesa jokema upuza waka wanadamu wambao ukweli eba kweli yawesa yoba jokano mwende ebonge wanaka bahati amanda yenu ngamrongozo ma opoza warensi zendrabo nomnafiki mwinji banga muaminu kana nswami inukana bomunyi baraka nsu aminu bo Yusufu Muhammad bwana bo Metra Mahamud bo Baruwani bo Karihila bo vinando bi hani na mrensi zendrabo baba nunga mrambao ndrabo isukeni hali banwe mijia hanyu nanyi hakabanu ngam amini wallahi tawallahu billahi rasuli bwana ma fardin banu ngabondo ngombili ya bidirieli wane bana ezahezi tiwa hundre shanga muaminu kana o usiku wajo kama opoza wajo usapareni warengwa nga muaminu kema bavu ya uko anulala pane mndu amanda bina na Hashimu ekari rengwa ko si amambuzi ha Dovendo ko ngabasi mndu ani banu yode bana namba ukana na warensi maupoza wa lugulaya mapoza wa luvanu wakera vibari lemewa rijitola ze nafsa muzahatu rijitola ze damu zahatu ya ukanange bidorife Mwenyezi Mungu na jenglie rife au wani liyetiatu sharti lale rili maele rambariswa ni mbaku marifawe tanda juu na singa rumbu Mungu rife rekardo kaure mzinga rekangar joka yonsu wa prizo atarife shanga rumbu Mungu rife heshe jihadisha hensi atu sharti lale malaloni ramba rijwa butasamba inna lillah wange miminga mshukurio Haukaminga muaminu kami mwana mkomori awo muaminu kananso kwanza ni onese ukaya ezajiri nizo sifanya video sionese ukange bidori so opareni ejuma ngebidio rike hawinji ezajiri mahala fulani ngazudu jiri unu haukana wanufa ufa uja ukana moko na mradi nane kamru hafu mruka ruola yemunge mimi tifu msuri ruola ngamuaminu kabanu mimi ngamipirizo msunda mria jam amwendo amano kodo ni unde mria jianto pirizo haukabanu lelo inowa nama wakahamba ukana desire afungwa wala mimi yotsimbi sham aminu kana vanu atahava hainu njarwa azifungeni vanu nzamba vanu ndio vanu ngamipirizo mimi ngamipirizo bakomori honge amwele ukana mkautabi omba banu ikaundo na kaya hauka simbabanu wanjoni buje shata hununi nizunguli yao banu ngamipirizo haukara unso undama jina hanwa maishalo maziro nsona unono nsona msomo nsona ani yabo ngamipirizo bakomori maraba mechi Ruhomba Mungu reundane na daula ya haki ilinje ntolwa opirizo ihonlio heze baraka za bwana mtume marhaba mechi mwana mafardi marhaba ngari endeleao ni ezasa ya bakar swanzar kiwali hata holi horika hamba izo bikaule zaka homoroho ni hatu kwezi watukufu uskwalelo wanazijana wa mkazi walo harumo mji wa Marseille watanganyiha wakaube harisala ya honesa ya ukana eka Yusuf Mohamed bana hakomelwa ngabajo sadzahana ongo ajo unjila na zibani daona wa msuje tijoanza wa Komori ema opposant surtout en droit siasa akabanu ngelazimio en droit doele banga bamba banu zilio Komorizin ke tutsamro siasa ukamjaona mre siasa so pare ni enda bakija ujabasi shawa numa watwania wakozao izoko numa watwania wakozao sha watwania ngojukanza sekuwebwe ngojukanza ende mbio yabo ekawe ujoka ubeleze mbio ambe ngwanzo urume daone mndumsho jo rupashe magari wozunguka abo yo problème ke kutwanza wa compagnon wala hamba hindu hamba rogo choka yonse yo problème ekamtuona ukaranze periode ila taba sakabati opposant ya fungo hama wasinye pia ya ukana mintina barongo tena entina erore shamira ndile ontina paro jorongo na mwedema wafanyizo wanza wasangwa hunu wasangwa hulu abunge ona zijana wa mkazi makaurongoa gelazimio mjue ya uka mimi fahari
damino wanama no waze wa hangu no wazaza hangu no wanashwa hangu wa mkazi no wakomori kamili rione safundi Mohamed bana ya ukana rihuni ko aminifu hatu we bana uka president rifanya izoboko kamjazifanya nywando mlo komori rimhonore rimbasheo nika daraja na mnyezi mlo uliko shasi isi hunu zete plasma za hatu no umrengeziza no umkaribisa no umfanya zila pia abo rimbasheo rimnika daraja awe verele ikabidinda nyimlo mkazi na nyimlo komori rimbe haiho ki president mumrenge kimba hindu kabu halafu nirongozo wanama watukufu wa mkazi nimwambie ni yauka amusonsu alabana Daniel Alibandari Dr. Daniel Alibandari daena fatihuazali asomando mwenza kilindo ilo swala ni mwezi saundirasi Daniel Alibandari daena fatihuazali asomando mstarabundo na mnichi bungeni mwambieni hizi habari amazo komateri nzima yabo mwishie bo wa mkazi na nyi wa babao na nyi wa komori ngenjwa unjia tena ikoni eza husuye mera ulo yabo mstarabundo asomando Daniel Alibandari daena fatihuazali Wanrupi awalo komori ngwambao asoma awe mstaarabu Dr. Daniel Alibandari homkazi ya bambao ngekwe libo wa mkazi ngamkubalio kwandwa ngwanzo warengeze nti emana watohamba mbaba harumu bufatihu abasa nikayo labao la somora hanawe mstaarabu hanawe izwe manabo wa mkazi emanabo wa komori emanabo CRC mto woni saukana anuwe ya somo mstaarabu na rinikewe Daniel hindi au na rirume babi si wabamba kenga manzo mjida ili shakoni ngamdenga mwana udona doktora ya mwamba somo bokora mba wode ado fanye fake atimizie nikawo yao halafu kweli ngamanzawe ike imana matusome swana nyindu ngaibo komo aba wasomo hanaye imana mto mteleza ndibo shakolinga modoma das rija faranta rihono refundi Yusuf Mohamed bwana bonti juwa kashukuria jozaha kakaja shukuria jozaha adunga aba basa etinda Yusuf Mohamed bwana kamtushinda maonere mzima bana Daoud Halifa ngujenda baki hata 2030 ya jina bengu ko secretary wa parti kada wa boha yale asibu kweli bo wa mkazi mrengeze bilete mjaza ndro Yusuf Mohamed bwana dala lomba daoni haya amba binti na uzia vote ba binti de uzende so oliyo uzisa vote sha daza Daniel yole mahala kwa jiro mseto no msajaja ponsi juu ya wallah betani nti yarume parti hanyu yo ndo hutambalia sha omwe nteje kati jibi wabo wenge ba nutoralia wende ga nditselo nkwenda dagale mbadima yabo bas amagutuka sandu bahindu mwana waza yulo yatia huruma entwabili yatia hutowe yafanye cha umara mgomndri zuki wangu yafanye cha shaihani na wao baibo mkazi na muyelewe mtike na wana waluna sheo wasoma alafunga mtukuda zena mnainu mwede warege Danieli mwede mwambe Fatihu yade wamba kanabanu ngabo mera muikoni uparo alinahuza ndaja banunje hude shabali nahuza bainge ikoni huirende Jamarekani na minga mjokane zemera za komori zoge singole diaspora wangu watoto wa Marseille wabali ya ndogo waje wafanye mwenje ikoni shauti liwaze bwali bawe mru wa diaspora hukafaransa bana amurongozo hastei bawo ni stei wo unanza amziju mide mwanashe wa honga mushiloro bon lom titi na kauraru mekano meilleur joueur huja we kudoka na ndogo zamira na hizo we ukabo shainga muhabyo bantu adabu na stei ya ukana kuna uja ukamera udolinde diaspora waje wadamba nafanye cha udo wa company maana bokonga banjio mapesa mto undensi hatujeze ntsi zinro jintu wanzo shenkeze faranta ya uka watike mdu faranta udo bala mbandu akaka hambi sisi gasi faranta nganzori wa humji wa ikoni gojuweze ngo mimi na jua uste nda huvoti banga mjokara 2016 kabachaka voti komori
Angetika hinja jo vote ngejuze bonto hiyo. Angetika Komori minja jo vote ngejuze. Shati kanza nwambie. Muziki wangu. Nwambie yokana kuna ujwa urengo amere ukeabo wanashe waho ulwa ngabo wahafanga bwarendo azirewe kutushinda hata utujusiza e procès yo ifanyishije. Unufaransa randi jana e mwanade muwafungwa 30 ans. Parati Jebila ti de Cédric Jebila. Awe mndu mshahe na mabaya shihu. Kutushinda wasezise uemera mu ikoni awa bamba utibura na bamera mu ikoni. Mahakama yahe mwana mbambao aimani awe mahakama yahe mwana mbambao amadagazo no zirewe na Ethiopia waula wahafa kutushinda wasezise mahakama yao waonesa ukakweli we patriot ngo wanilio mji wa Monti kabati pare alazimu ajatamba gababu yese mna pare kofanywa ukafana nsago zijuu amfikiru hata izo des yazi watisoma bili Cédric Jebile de namna Yusuf barakallahu fika ya Abdul Islam yabo Karsina pari karsina maji yao watola 60,000 euro bo wa Komori no wazaza hatu wanashwa hatu walo Marseille wa ikoni wabeha 60,000 euro bo ndebwa hulwa place isima anturom usa ikoni bala maji ya dosiha zemalizo ziyeuha alafu ishia ele purunku la mtuje la majamvi ngamba kekabati maji ko nyabo yo hanyu bo fah be mapesha ngem klimak vanu kweli mera ngo votiwa basi udoti ya indeni shakutina projet ukauche para rumwe ezemalizinji yawe extrenezo ngo Ethiopia wanjo bakimnando ngo mzime diaspora rajarafanya ngarifanya ze pare mimi kabati haram ya josubiti janteze bana uko bafanywa pare na yo miongo ni mwandu watanga eze place ya wakati walomba eboni side yao benjimiro ajinga juice kagabo ngo ziro jimi hwen amunge ngasina terrain sisi de gatowe arudi ranzi aeroport ranzi bala la douane etere ila ilo hamba moroni ikoni au ikoni moroni aeroport ila ilo hula pisti hula karibu no injesi ujahun abasandu wajawa elewana abasama baranzi wal bonzami nyinyi ne matowe arudila yokabati utuziju kabati utuziju wa ukaila itolwa wakati wa abamba ujohari etereza balitoka ziokana stade kadha omnisport inu ya Komori intitere ya ikoni wala intitere ya moroni inistere ya Komori shangi yo maduzini ikoni kutushinda walida iliendo go hiyo riulili wa kutushinda walisa shamba kama angale pare angale indina na kati wandodo anzawa dai uja watambaka fuendesa wandodo anja sinusi tu ngamia Ethiopia kabati mwenje kabati maji kabati msomo kabati unono shabo kweli mkanti uka ekeze mashuri ke tufanywa abo basi ede ya police municipal de ya mbiga maguli soma yatima bali kama mtomvoti wa mndele mbakia na mtanze project banga banja wa mapesa Komori na modema aone azali uka mapesa nje ya Komori anupi kamna ujua utodea renga dirudamba inia hela merade maendeleo yo dope nungwa maendeleo ngama nzomke Komori mdore me ya faha valukoti no lipisha no lilisa alafu sisi ndo charo wadwa ngebidio kem ndugo tuyafanya ndugo wansi jubanu mdorambia banga rjo msaidiani kamjosa emana mtofanya nyinyi hindu sisi roshi ya muhatu nyide mkonsome yo nyide mlone magari nyide mfanye chao na mfanye batuje msaidieni shamtambe kinga rifanya ukamjori saidia baba la urongo wanai wala urongo wanai bada shanga murongo zo taratibu parce que mjihe arumoze rezo mrongo eketje bantirongo ngabwa joja bwa ndrombe singa bwa jon la pizza ambe mufiro ngabwa jon be mwi zaina mnugo to jambe jo tukata ekentwanza mndu ke banu ya ndrongo wala mimi ntsidaba la ukana ngamdido ni joja banu ya rongowe zimwele zimjibi ngamju ebo mtume yakawamba amba ja uranzi watoka kwando wareme ngejuze mimi ntugo ujuwa basiti tamagama yabo yoti denamna meringe bidio jokana ewandu wanu mtuko waporte hindi eze hakiza hodazi sasa kanikento biro ndweni ndamdacha fanya kisiri yalike ralikume ndweni ndacha ujao gebanu ye biche injao mo Komori kamili sina una ba mpaka demnari yali anja ikoni bas kabati problem amani na zila zontipia ngeyabo owandu serikali kamili kena ndo atamba hindo katile zemali za ikoni romo njere majira Ethiopia abo izo ngezibakio hundu si derjere shakuna ujua janga tsoli ba mwenjeri tso uona ze credit ne zeno kopia alfumda ndo mbokana ujukanza jafanya ngibanu ko li mtsoja mkanzi ya mabiro ngamdindo diaspora ndo fanya zero jaru fanya hii ezino ngozana hizo na muri mafikire ze project za utama pesa
mkena maji mkena magari ya majaya ruwa hundo ya behao emwe janduka jitini ani mapana seleri ezerego pia ngwa sikufanya izo ngwa jwa atowafu yole diaspora amge yoke na ukiri ngamdeje yo baho umkazia ukana kamnabwo ukana wana wasoma mjuhe mwede mahimilie mndu kekweli ngamdazawi kazali ngubaki yabo baharaza li emwanahe ngoju mwenza shonga ngoju kaurenga emwana hanyu ya soma ya bwana mstaarabu ya dum ndani ya goshadra enge Daniel alibanda rihaba we enge fati hamba kana bodani yadaza ampanya jasha ihan enga mtuko fanya chebo nkasi wakati ngamjomba bonsidera mjazi za sofi vanuli tsoja za hata ze bilete usikia ze voti za mbaba ya ya janguri lipo zonizo mjomba patobu hashucha ya ruko abenge izo wanazijana wa mkazi wa Zambale longa mjuo ukanga boma watani yaba lebe alaba Hasani hamada gondo ulo haku gelazimio wandu wafikiri dingo si bakena ukiri mkazi wandu sola lina mnaila bamkazi nganywa kamrumenti kanyina wandu wasoma kanyina wandu wastarabu au mfe one fuje miji hatu pia ndele ho ameziba anyuje miji hatu Daudu halife namna wajitolea harumwezi futizila utozama dawena Burhani kandida waho Daud basi mshangama gawe abuda sabasi wemro ka president de l'assemblée wa hala wa hano wa stere harumwezi tinaba ngo shabanu banu inu siasa watukufu na banu siasa ifomdi ambeze ngopi mjana ida rumweti ino ezen goza ukana zibaki atabasa wala wa qarari wala wa maalumati ya uka ya aeroport ya Komori shonga idungu na bana ya mwalijuzi itwa mro babuha wana machi yabo ile menya aeroport ya tadani bada na aeroport abo wone amoro ni ransi ya itso aeroport gejuzi ene lipashe la mbuzi kairike mlitamro pia waje wafanya aeroport ya kibinadamu chukachukana wa aeroport bana kamdono wanroke ngwa wa himi ngwa linda watu wafanyize kwezi azalina fatiwa ni kwezi raliko maina mtu kana aeroport ya hawimenye mparona aeroport namna ino mulema mparona aeroport namna ino halafu aeroport ya Johnny Kwawoi ezamvionge zijo wapia umfeze kolisi mtu ameneka bana kwa tuba bana mdorengeze kolisi kwa kumweleza bana mumdambu wao mwana wewe kwa mtu mdambu oide ulone aeroport abasa amjo unjili ya mikabadi ata mnyeze mugungu jo mtani mbadembi au kajonda abo jo shinda mbemba ukabopa au ambie bulukuma c'est pas bien wandu godenda tortiro wandu bopa bano Komori ko ngwa tambi hao to wandu kaza bopa na manangu wakati yo shidani bia zati kakanchili nafanya ndogo gejuse we kajo shinde si mbaba hina mtata yo 40 bakoda honi boma ranti tamda jaromes yarone sena mna upamba rovi la damina mbaba na entrovi ka julu ngana doshindo ni na majeshi na ndena ule rovi jeni kensi yabo nikamde pia bori wone njendo pia mpapi I want time to cut shabo kweli ukambaba ija ba mnge ngurengo ila pitali ya inike mwana banu mturesha ukana ya seringo l'hôpital kasaru masiasa wode ugere l'hôpital bo waducha biriwa namna ilishawa na ugere l'hôpital de mwana wazali area linjobo wode urengo bo fanya zoro ya sao sikilo cha mwadani fati warengeze maliza ya ina rogo za serikali ya wangu rengo daina mtatahe ya basa mwana wetu ya chani kwa aeroport asekna abo haina msaada ujoula wabo ondwa renga wenti alafu ngamwana we namna aeroport ya leshamba na basa bwa Komori eyo aeroport daivi na mweneza kudine ma wenene macha abwezi kansani mwambieni banu ya ukana tikebala wanazijana wa mkazi mweda makaurongo wa Marseille ile wala mtukaruga na mtakamdisane namna ila mdaze basi na mwambishu Mohamed bwana ya rungowe ekakomela mchuvi banga tuma kariani ridibe kakano to ridia chari kaushie diaspora na sia do edomba kajiji na mumbulie mwambie ya rungo ebangu josibuti ya rungo we mdulo dai na mdobi juziri kausi swando pareni na mjomsi emanele jeshi la siha wajokana ruwa jo siha wajokana ngarajosto ya zali abunge
tawanu warudi wareje hiyo siku leo. Yabo watukufu kamwambioni wani yaukana izo ramba ele jeshi ngeli juwao yaukana ngebidio le desert ngwatapalao yabaki ebala zina babiza gouvernement za mavara ebanu wafongona mu ebanu zikoda yana Mustafa Setche ineze gouvernement za mavara za ebango na mu wafu wala ko fikiri ngabo mdu joenda usiazali wafikiri wana usiazali wajombe mido lo legitime mido lo legitime mido la bizazimo parce que mido lo na gouvernement tu dankanya na kazi ma drapeau kanga gouvernement ha ebana la warendecho wala ze gouvernement bilizira wanu wakamjibana washidai aniyo kajabidi mdambi yetu kwa bidi mchuheni mdia seba vuni abire muoni yade yaone nikeri yade banga tufanya chao kairi desire inga abatale ya president wa bisatu jonda ba wandu wanagezema gari yabo wacho mdugera nanyi alafu wanu kamtusi hapa nikamfanya jazali wanu kamtusa maravoti bani au wala nyinyi banyuka nyi jazali ngamdao partout ngamdao sawa kosa 2021 ngasi 2000 andona 2026 au wanu kamtuko fanya tournati banyu tujamrira tizwa katwabure mripoze mvu mrimenyina bezana kosa hatu abonge yabo gari mwabia wani bana na mkerathi ubarwani non seulement yauka le secrétaire général wa he Front Commun Mamed Ali Swali président waka vice-président Arumaezi ekaka mtushi lori nikaizo wa Komori wanzao apotifu mbeza gouvernement za mavara hizo kairi mfanye passation de service na mtsayo wandu wachi wanashewanyu au wanashohanyu au wanashohanyu au wanahanyu mwanike zenongo waendese bwana ba ça va pas sha randi 2016 atalelo barwan kuna ujo tukante na mnaino basi halafu ngasi 2025 iriunde ondengo mafoto daona wala wanzo wari uwe na boda makasida sinanyi na mkeradhi mjisemi hono lingosi mdemisione ngamjwa mbanga sina ndugo zilo muoni aina mnduge na ndugo zilo muoni yanzu yafanya yabo tinjia ndo tinjia nayi parce que mimi fahari sina ujua rabenga si wazima ni paro hun rambaga mhadisio wazima rifanyezo ngo zahatu utasibo mtana ni hunde ndo uhimi daona usufa jihadi dawena jijidobi dawena mshenzi wa Idirisa dawena wandu mdotire mafoto na majilisi no kafe na chau mimi sina ujua unjia ndo na madaizo kairi dingo si aina usiku ngamtuko ujua morini kamatina leo Front Commun leo FIDA leo ndo kaza leo Sente leo l'union de l'opposition leo Roku rassemblement de l'opposition comorienne le Front uni le Front élargi le ndibia yabanu hata mdita vertige amadina kapata musali madina nganzo mna strategie emshenzi wiyala weda ine maporo kuya mzingisa na mkera dingo si parce que manuga mkutuko fanya mazali kapata wanzo yaranti tomana wallahi ta wallahi waka ma délégué waka ya hatu Shafiu Muhammad bin Sharaf kana mana mshu hatuna shida rikana ntujwa wala mitujwa wala ndabi waja wa kama na recevoti eritsa coordinateur recevoti zo zi trois problème taibati na shida biswala Jimmy mitujwa komormanza na Shafiu eze gouvernement zila zija bahi eze voti zabili jasa manga mwendo mi amazoni karma ndo tukoni seze votizo parce que eze voti zabili ratambwa kamjafanya mwadilifu wallahi bila chatende tiundu e commission da voti wa damina orende rarengeze se voti tiundu gabuziberu na rugozi tsohende namna lazimu watwenda mabujiro bati juso mona ormo wakomore bala mnikane de se voti eze ngondizona yabo wa wenjira hanami tina ushinda ni elewane no wandu wao ntito amana rumwe commission ya ezevoti ha wajoka watopu hasemvu tama ayende tukatani bakida mina wandu ko gamantora dise mafisi na masakala antomado tijitoa bahikaradhi ni madomana mwaritendea ekejua ongwa decideo ya ukana baki abo hata benge maudu twakiama izo za hao yule parti ju rahanti arwe parti ju eza hangu
wenji wa parti jua wa wandu dami wansani wanguru wa mini yeze rojeze ba ufweze wa pia wa wandu dami mbabi hiyo kapata ta problem UPDC sema paizi kama zamani wa pia wa wandu dami zesha kwamba aina wa gabina wanama wenji wa bwana ni wansa aweze opia wa wandu dami shanti ya rumwe parti okana ntina carte ntina dirija ukengona babujiri yo ukrakoni para sheka ngabo hafla ya uya barugo namna ina wani para mide mwana showa mide mwana nyao mide mwana hao mijo head abonge abo izo mitina uzinja sheka de wandu waritendea nliyo kejola zimudi ngosi raisi aina wandu lo bazima richanger lingosi pia abata ya appel de part ngejola zimu randi sofikire namna la lazimu richanger stratégie parce que cardia avancé les mandats basi na wanandugu haindi nishaika lazima tufikiri strategy ndo ajizora nzo usiku raka flench la 2020 dena disusi propose okana kiasi niliyo mimi nsi wa okana ntolo prepare manifestation haina dimanche basi mimi mabani hangungu aruma uzentie mabani hangungu angwa unda uzentie mabani hangungu atoze sana problem ngebidori fikira mna rijo wazali au rijo fikiri jao haitokana bacha andwa ili yora au la ngubiri liwa watuntinia zizingiri hata twenge bana parce que karjaka ufikiri namna bidiri mrehitwa au namna bidiri sio ndo parent tijihundu todo anti ambabiza barua no balano bana anti atidi bo adina najib tukamta mabiru udaone zegiregi ne ndi enu ndo anda even bakatuju tunashelezi za chinois mara mwenda ka ulaulia chinois hospitali manzishi wayanzi yabo utondakanya mara mwenda ka ulaulia chinois manzani wa hospitali ibe aloshini alafenda jusomda kaza wala tabuju tijiba la rari amba hindo wala alafu wala ariola chinois watiji etahafu bwana alarenge makauli ala dengu banu tutwa bala ka unambia ukanga ngunesho mba hindu kate makauli yangu iso amatumdani fasirizi zeba minja elewa hatodore jeza alafu nja elewa atesa hamba bana ka unambia ukati wanti zamba hindu kate ngo jorithi bo wanzani wangu bana ka unika wasu yanda ubira hejafa alafu wala ndia ono mrwa muzisa ukana manunga mina mwanama rikawiyele wana swafi alafu chinois chantaka ujuelu hashanga bezango nakao alafu tendeti kwa mlauli hospitali na ntumishia sorongo namna ila wala alafu tiale afu arejezeli kauli iloka ndaro amamdia kauna biarugo za muhimu akadore jeza tiele wakadrejezeli kalima iloka ndaro alafu ebe fasira bwende bo joshi chinois habe fasira bo jusomdu yabo babo ngo utuka utongeza igazike tufanyazi kama tukofa banu jusomdu boda balama tibabu kama tukofa fasira ile kalima liloka jusomdu bakamfoka mfo yamna wakazabo oxygen wi block boda balama ti aboge emandishi wayanzi yabo twechelea hadisi abona rikerati amatoma titi uzamna haramu atoa humpira ke mwanzo washinde wadubisa mrotere ata mita kati shindo hurai tamba kanti badube mrachi amge karadhi rais amedali swali bo karadhi bo baruani karadhi nyima dwa mana mlone eti la 2019 fata lelo mdone ze opposition ze parti na mkeradhi mfanya irumbi wanda ulipandoni Mungu bakamjashinda liba mduyenda mrahitwa kamjashinda masisa wandu pareni kamjashinda majusa wandu hunu ramatake hunu kamjashinda mamfunga kamjashinda mamshitaki wonze rahisi kanda chango wazi lila na ingo tenda no avance abonge na keradi amziyedi ngosi tindo wale hunu baina hali njaparo zifikiri ikenyi wandu makama gouverneur makama ministre makama ambassadeur makama president makama député kamtushida madisa marongo ikemimido udone mnago wa telefoni wa wiko wei ikemido trouble ezi ya kamili kamtushindo profiter ces opportunités ilio ma saisir ces occasions zino rato wandu kairi mfanya irumbi mtemisione au mdesevoti wake wandu ajiwanjie baba ngarishi yao zi umdafana nemba huma yanjia harume jua ruso babo baru renga ba mnaijana bo ina mshanje hula bao président ana mshanje secrétaire na mdevoti pia wandu pia washanje na mkira demba bio docteur Ben Ali dit ou des rais soit appel de part
uri rumubano hatasha kartua de manifu basi de manugo anarifikiri manugo ndo ajiba na basa parce que lazimio appel de Paris garjo de mfumbili shanga nzao lidodunga na pia rinjaru mwezi ambasadi ya basa garanti hao barua za unjaru mwezi ambasadi riatake ya basa kabla rani jatimisi endo bi ulo pre banu do bi ulo pre renge video ya zali ya kamba ukananga mjoka gouverneur ine jau ribalie video hiyo nezerongo riprepare msafara rindaru mwezi ambasadi abajaga kujaje kahamba engenje samba banu njatunda mndu yachi nana izo zinongonewa onga batungo zito do bi ulo pre watatsa hangu na wanama wallah jeduane rifanye barua welera yonso tofanya barua au nipange ya kukanga bajirio madarau banu ramba ari mhula aeroport ya hatu niyo zidi mai tikebanu ngamnungo jomono sa o shenzi wanu vinyo na bange muwasinyise makritasi olaka chavoti dobi ulo prejeri itahira ndevu au rilunga nerende batina ndevu ari ambasadi ya Emirati watukufu ulo pre na nambi bange lazimio riwagabiri nambi mnaharo mwezo ruka kozamba izo suspect non oui mumnika hindi ebanu mumpromete hindi parce que zinu karta paruzishi zinu karta paruzishi aho kamdia jabe kana ngamjuka gouverneur wanyu banu wayingwa mdugo mdede acheke aje hon almadi riwambiye yokana si wakomoni garjo kana nganyimadi yo hentia ngabantu walo Dubai ngabantu walo hon shema na ndwa jaza Dubai da wensi atu idone mshenziwe ya iranga shema luka yao ya jujo ujaru mumsendia nganyibanu kwezi watukufu yabo ngelazimio ekanga bo watukufu hanumanyi nyibanu mnambiye wallahi ri préparer rendez-vous jerdunga nerende rendera one e ambassade ya Emirati rwambye ukana mkana mviyo mka ujabana ngamjwa aeroport hatu kamsina ndongo sha azali haina katungu sojayo na bandra ba mumnika mizinga mumnika sumu ya jara ngamisi ngabwandu walo Emirati ngabwandu walo Komori ezengo zingezwa studio za ambassade na Ethiopia zengo rizamba uzino abasa ngamina wantu waruma yo mara ni hotipi ngamina wantu mahala ni hotipi abo wanaziwoni ngabo mafundi wangu ngabo wanzani wangu abonge lazimio abasa rinchi arumeze ambassade mbili ndaruzia kaipasa ngejo lazimu kafanansa ngabo ambassade hun ya Burkina Faso ya Mali nezensi zindoaji rwambye kana rimtani mtisaidie mharanga rora na rondoaji embabiri joshinda ekakaroshino enda Russia irsende tambazi wa hiyo rambasi wa ndwa Ukraine na jaujao shange lazimio abasari jivenwe wazazangu no anasho hangu mjuheri dungane no ababa no anama walo pre wallahi ridunga de njiar meza ambassade zimu riwa signale ya ukana ngamrao salje danyino wantu nganyina je ya kishenzi muifanya odanyino wantu parce que on n'a jamais entendu un président venir dire que je suis gouverneur on est de chez vous banu mjwa kanga sina gashi kama tumjom direnge nyinga nyina gashi kartina maji kartina mwenje kartina margorlo niyo kamjarinika shanyu heda mumni kambesera likome au murenge amvio mjamu mbahiza banda loveke la kishenzi lipashi ya idozungu alo ambaye Emirati unanza e adunga wemba ndo azali alo niyo poison gutsori ulilia o ze famille zatu ke kartia tu harakomeza ambassade zenu Allah ingwa jole lesa izo migoni mweze ndege bukonga mi dégoûté ya hima opoza wa Komori watu ujinda mdia tokana e parti ni juani ze gouvernement bazanda boza mavora zinu watu hawadungana lelo wao receive wana ambassade kata wamba kwa tonga mde 7 ngena demander ndi rambi yokana ngarozoro na nani kam oharaya ifanye babba la hindi rikaze kana daula Emirati wanume ngoni mema duya he Komori bangwa saidi yao likafiridin daula ya kata ifori bouger haku rinjaru masali rionese ze utuba zatu kiarabu kiingereza ki waishi yokana Komori tsango mvumbu waone ekawaishi Emirati vumbu la ngoto yelewa yoka kamti na nyie peuple ya Komori nganyira nyine famille ya kina haramu hiyo ya subitia mengo ntia hatu president wa ntia Komori ilo hur ilo libre gotuka wazi wa gouverneur ngenge inutilo na wa mawatani ya ilo na wa Komori ngenge wa Komori mjoka mtu wa mbakana unyu yasa ezino ndazibi wocho ndo rambia bana uri husu godwaki gouverneur eriso jambari votira isi bahengwa momi gouverneur wa mdukata badana baza siri azali wa baraka asa oyajwa kwa katina maji yajwa ushinda afanya tibura bana mjemni hule na mjemni renge shajinu le namna wandu watoma kosia alafu ngojo parisa wana watola senyanzini ne nazijomba wao wajadamba ngentsauni badi si mwabia lokwa mintina nyanza mbejanyi mtina nyanza mbejanyi ya ukanje ndofirwa ageno la mbahindu na kwanje ikekweni kamtina maji kamtina mwenji kamtina msomo kamtina ono alafu msubito mjeba mjomdo aba tokayo mjenja mta problem armenti yatro
ngamlibao mwedema uwe wanyanyanyi wanzuwa deji mkena mwenje mkena msomo mkena unono unu nyido sheke ngaba ulo mwade hunu wapashi yangu donsi roch omalaba matsi mparushi okana age paranta kupashu yende da hobit womda tubirani majini la masetwali utubona do jomba ngo na matsi roch shaina mdulo mwade banu ngabala pitali ya umwangalia aina mdulo na tabu banu ngabo mahakama Sarkozy tu ushangu ndo perizo eka Sarkozy anti afungwa mami tsanu bese wazali atofungwa mama jana matano ezitwa biazire vile loko elike ngabo majiji ha ngabo mafundi ngabo milananti wadamba waishi okenti yao yambo abona mje mrengenzi mimi ngami governor wa hanyu governor na mamistri na madepute na wawonda hunanda alafu nyinyi wanazichomba na nyinyi wanazitate mwenda mwarendo ali nyinyi madepute mwanzo mje mwambenga mwanzo wake amani wanaza libo wa Komori hatoa duja malali bi hamali no ili wale chezi wambe kwa fanya reconciliation hatoa duja la mali yali pewa jambe kana wa Komori wa isa wamba harini continue tournati sakiti mimi personnellement mimi ntutano za tournati bainge ijoka na maore bainge sichimdu kadha bora yafanye hizo wa Komori wanzao sheke tournatingi ya mitami hulingi ya mweroningi ya ikoni yode bana ndungwambia malaba ya nzuani na mwali wadungo utabanu warongo wamba kana wangazi jauriyenga bana ule ne ensemble uvotezo ngo pia wode mwana hanyu wode uitaro mu dobi mustadran wode de na sali mu cafe ti sali mu hafi ti sali mu hafu ha wa unasali asali wa minio emana msomwambia ukana wanatu na mwedema wa jama zatu na mwedema ambia azali jawinda imana msomwambia henda wa mwalimu kana fazwili yabo mkana wa oti pia yabo imana msomwambia wa mfanyazi ngo zanyu mtela mangazi jangazi tani keba na ba journaliste ulo mali da fonje mpesa maji la tutundi do bai na mjuhenyi wantu mlo Komori ba mju akandwa na lembelea umetra Mahamudu bo Barwani bo Sufamedi bwana Dr. Shakuru bo Wamidu Karhila nyoti na mchemo organize bana kama mtu bana ngwa zondo go doid na mtisemo roni aina runa tofanya mjini hao kana rumengo mitano wa rujana basi mtu hima mfanye chao ujo msiani ndo rumengo mitano wa mkazi na rumengo mitano wa na rabede mijira ulili wapo wenye aimani ngwa joka kwa au fahadi au muslimu au emijio tipeke na ndo jusa mapano aba dégage azali ngaranzo justice na jauja aina ndo arge mnardu azihanti ha banu tirole banu Engem kana msamo ufanya ndogo moroni watiko mfanya mijani shaba kweli bana ndo wafikira kwa kweli ndo kwa moroni wafanya madamani ndo kwa hata mijia hata miraya hao hizo ndizo naambia metra ila rifule wote metra la banu Roma fitina ukana fara uvumbu wa mbaja mimi sina hacha wallah shanga mtu hamba ukana banu ngo lengo ngawe access ya ulenga banu ho weda Ethiopia kutunda mdia uba mzinga hapo wambene mtwele mvurize bo masiweke wala labaya au matamati wafira cheke ndo wafira na wala wasiwa hapo mvurize bo matambazi wafe pia mjuse mnavyo nyumjesa wanga kontrolani hit bana tawe yale mwandaye hata wewe mtashunga wa wenti wale mwandaye wenge na mashaka menjira na mkababu ekutunda mdia unikaria ni bora nika emachu yale kejo ya jala hao wanavyo wangamia azango hizo pia kabati geba ngo tuna biendo watu na wale mdu yala ulo mmade ya paralyse na be juhauri nikeria ali amjo vumba ubo metra la rifu ratasira mtara masiku banu kama ndu wenji wajinga shemana liko mbwa bashirafili ile tukara kabina roko kadha bashirafili waida amba somo ya kamba ya lo faransa yao nao abo na buliema vwenji wandu wasiswa rumwe minazi au wasiswa rumwe zengala wane zevideti wabe wamanga watu ujoma ngabe usuda ubi waja washangazwa no mwenje shawe mru amanga we manga we mru asomadini we mru mstarabu uonoze ntena mna developer ondo himilie makuloshari na mafavalu na wafira jina wezi usubuti udongo akila bawamba ukana ini ujokomea mjomba hangu na bodo akamjomba wali ulili wandu watimizi mengo kuja mzi juzi takfina jamba mjomba hadungo watoto wananyasi watu no anashi watu wadungo yabongo kutu wafira kujambeze ngo zini kweli bo mjomba uzonda bunadera wata takfina shahuda lesa basi ngoto liwa bie uzungu kwa bo trafiki yode mana nikomvumbua shangwa ngishali bakaje soma kaje soma Saidi Buruhani wandu wafungwa azaliwa mwezi ngo uone haya abungu tu ambaye namtiswalile huko tapara marugo chale le juma ide place wa shayo kere ya rumefiki masala katuta masala ya mtu katuta rai ya mtu
Skatu tsara ayamdu. Mtume hamba sumu liruyati waftiru liruyati. Abone ila rengi masala yao. Ndeza. Tukabo bobo Dr. Abdul Hakim bo Sedi Burhani bobo msomo edini nyoti pia. Mnaharamu wanji yabo. Gutso menyeze banwe kabla zimike mafundo wa Komori wa mdogo za hali ya ukaa. Amadiba nazalingo menyeze juma. Wakakabati concentration ze juma wallah. Wa bale najisi na wandu heli watu wa wanjo misiri ni wahimi arungwa hubirili yao. Mdumsha haja kanti wotaraja juu. Hamadu wamezi wa manga kwa kanto misiri ni wa haja fi sabilillah. Bala pishondro vingwa ngondo hali. Aina mara popondro vina mbuzi ende hadi tu abasa anja idoro. Ibana yezo zabara. Na mwambie ka mbapaka na gari sidi zamba za mafuri hapa na mbapaka ikoni na mitsumbu. Karjo pambandro veju maija. Yabo kana uju haya dungana na habari ende hala wazina bafi. Atio mamona ezin. Na mtaiba kontike ihomu mbeche ende apishwa ya lebage made. Baho mola mbandro vio de samles. Izango izema fundi wa Komori mkauona pia haina juma azalingo endo twala albadru alai juma ilange tuko kama balanga bushuhuli boko hata ndo jo swali juma balanga mishia ndo mafundi ngamishia we matari nezengo manezedeje azalibo ya zinao ngamjaba kamtuzishia namnabi yebo watukufu mafundi wakauziona hizo kwacha kauziona mafundi wakauona wazazi wacha hibabo ebanza jiri ndiba no msiri jubana wo meta shonga tuo kokoshotwa na jange yabo abongo lilo emwenefu wa sebonti wa secondary via pio mbaba dobi no madobi kabati fundi ambao nono shabani yuke zisire mna hamba esane waishia twala albad mtume ngujo ikoni lelo wao mtume ngujo ngodo misamihuli wamba ni hata Tanzania kaja to kanziro ka baba alele sawa bezaja ikoni tena izo pia mkauziona mafundi kamona wallahi namna watoto wa Komori ushababi uzinao ele mfinyone ele bange namna wavayao kamona wazate tiro video tsailuwa nulelo inna lillahi watate ndo himi wandu baduhazi kwa ndugo mchuse emishia cha unaujisa wandu mchuse mishia chao video ila yao watate wala kwa zina armoni meri twabia boko ni bia ya tuambia maana hayuka hizo kazi zetu aruma tati yakabidi mrala la eka ndo bashile uhali wake mbaya mrumaya jabala wajwana ukaneze mfia wangaleke kabati hafa shawani waundi hangu wasali wadugo jisemishiyane mindu na udo fanya ndugo za kishenzi kabati mndu wabika na boma ila tobela ibida mama bomaswe atichawe namna ida waniko bidi wanikuwa mikoba ya kilo 4 na mahindi bame sikwa na udo jipepe yani mandio kabati joshinda jusema kapwane nendele kifiri nezedini zaba ndo su ya zina kali ya zina kiakili ya zina kawe mndu mshodo na furaha shaina mndu mshe yaenda yakopa majana maila wenda hobola zekutile tiyo ngutota kama bala ide milliardaire ulo mchini hula na uzina ki ndini ile ukada mndu zenyeleza wafune mafuya wafune ndenge yakre ujika sema maindini neze kopesa hema ba hani maindini ndio lishanga zaite yenga mimwema alafu mfanye direct ndo huone kwa ujisa tubone se dola sitonto hao anaziparen Allah mdati hada le bana ekawo mdumshe onzo mlole jwa ushe ukahafiwa ujubala ngoto mona kwa winda he ngoto mdambu wabo kuna udisi wa ekwanzo mdumshe ujisu ukubali awore a foto jao to mwela mdubi he oda ni ho ke kuna da mbila jo wandu walo woti juba na basamdo le kutsa ondola engejenda la sali abangarjo mbela mer abangarjo toacha sisi ngarjo alisa unu jerendera fanye Komori rendera stimizi abo bezar kamashi abeza kufanya job fanye timbaba miswiri mndele ya tahendola nampare mzali mjemuzi sewan yengoto yinti mwana ho emahari mingomanzo dhahabu ngamanzo wala mndu nikweze carte unique carte d'identité ho ne carte d'identité ho rijwa wanzi ha enqidi kitabu ya ukana he sharia shamnyezi muna mtu mruengo tufanya jao ingo nzoma eduka tahara tangeze kartu zombili ema hasa vanga idunga nao ndo meha mkaza mahami ile jao sepaze kartu tazero mjomba ula utoka waumbiza aregeze kartu zanti wala zombili gawe mahari wanza ohindi mimi ngamanzo nyumba ngamanzo gari ngamanzo dhahabu inji ngamanzo yani washe malakada ngamanzo rikana jao okay zo des choses en diso basi emdume ewe wengo anzo hindiwe wo usoni mwa emdumshe amba mimi ngamanzo carte d'identité hangu basi ya basa yero ni anza amazo mnike carte d'identité hangu
ni henendra wandu wajirende hama wajitoe mafahamu wandu wazulu wandu warende hama mama ndukatujwa tache ndukatujwa tache bonge namkeradhi mangalie ba wallahi bilahi ko wana hanyuanu wao watojo mkaushiani wa mdeni hitwa kaka mjabeza mawatapili yabana kaka mjawatapili yabanu wajo mangamizana imani sahiba nuni mwereni banu fitfe haizo watukufu nyima opoza mlo bonte na nyimlo ndani swa na mdemisione ritsahe wanasho hatu au ritsahe wanasijana wajo usubuti waronese izo bika yao ndizo wakomori waziono afadhali na mwone twabi hamada zinu wandu watata hatu wazifanya au harumaze sali na mwone kwezi ezinu ndisa bache zinu wana kwa tuko kukana kilicho kerati ba urisa ndo tiburo wana wajwanda odunga magacha wenda sawa mzazi chukana ndia kwa Facebook umongo mdalo nuo sabu ala mdo ni ujore joda honi sabu shudo kutina badali prani yabo kutina babomu yabo kutina baindini yabo ila hata Real Madrid mduka tukatushido fanya ndo kwa madasiri wallahi bila wada jisani juambi namda ama watu wanacho Allah ayo nduma sawa na wale mabani hanyu wallahi urisa safi kati mdu zino kiakili hapa sawa kutona banugara nganga ndo tukonda kima fiti bana wallahi bila amweshelewe wakati shimeju wangu yaka ulole mana msho wangu muna mrehemu oturbini majimbo ya kaziwa mzazi wangu azigara mna portomone atamswana kama na foto tibode gutwa tibode kakatu tibode alhamdulillah ya tibode ngudo zina habari namna hii wallah amtoshi la mada basa 99 kabati ulona mbamba mzinu ya kiakili ya hesa mnajimbo bwana harusi wadu dana uji shabasi wandu watu kama wallahi yondo kishanti aneba kia baba sambi so chonda wale wale dansi ya mapuka wabalezi fala sika wajalo zikanti ya no sulu wallah kabati mfundi wanzoka na amadiba nu ngabo fundi yakahutubu msirini hamba wana ndo walo montia ni hula wendo hazi warungo wao neleki yono zina ne jao wanu wana wado biwa lo wanungo zile majali kone vinyo ne de bange na zila zontipe fikiri no ne group ya hae wajosu bitofanya ndo bada zino ngewa jokana gabo mbaino about adib nge yunuti ya kisila mufti wa tukatu wa karar yokana dhahara alfasadu fil bar wal bahr kweli group ya wanadamu ko morungo ndo wajibenu we wakento ndo vinyo na bange batina ukana gabo hisi ukana no zino haram arumati ya kisila ema na kufanya zile hit imana kufanya zile hit dabo waju wa yakana kana uri rungo dabo waju kana inuti bokwenge wangu atumenda kimsacha kapati ndo siri banu hata shakabati mraju subitenda fanya tobi amanda zile bo watukufu kabati ke kweli group ya wandu aketi na mazitupa za mvinyo wakento waduna mvinyo chao wandu pia kwa waona kabati hata uhisi ukana nono indogo zilo muharrama zindogo nziro zinutabuka kabisa shawando jibenu we namna inuba si wendo wakanti kwa vinyo kabati uharazu kabati ukontani fermoma kabati mdajitoa fidia bekana na nilaneze ngo zinu majali koneze ngoma bine zitobi ambizijirisi wao kabati mrusubuta hapa uso ndo wanaomba kana nono sitoko sala pano ezino engeri kana funda uri kana mufti atombe mwenezi tupa zino mwenezi fala sikana eze bute zino
amona makopa yangu dobi funti asubiti yana ni roma dazi dobi funti ambokana banu na katira swali juma anduka tukotuba wanasho hatuna ndosha hatuna zaza hatunga tukotuba bozi wala ndo abo ndungo zina daona habari omijini hatu wala ndo wanasho hatu wala ndo zaza hatu wala ndo ndosha hatu wala ndo endo bifunti asubiti afanya hutuba yala ni roma dazi yoka ibandena mneno atandie miji hatu azali aina mjiwa ngutonjia iranganye juma kabati eshikutu ngezandwa déplacer ngo de kinga bo motri ngabo sharia kamnaida marenge mfumati mfumbili mweda rumeze to arabune mvinyo ne majosho nje msasanye juma hatu mwene mwa ibehebo la nswiri fundi wangu fundi mzee mwenye Abdul Hamid harongo mbapi wala fundi wangu azani wangu ikayao mimi mstahili rondo nana mi usoma sinjinayo wallahi kisnara upande unakaona soka kweli ngabo msajacha eze maulida eze mashuhudi zenye afata ndiko tufanya hazi zelera za lazima gelazimio ndondo wa program shayiyo bahenge lazimio ya subutia be usembekana banza dani azaliwa kutufanya hazi ngo jomba ndo ngeze zile omwo wao zashuka ngo afanyo ekaibi wafanye zile rakumi ngo afanye zile razitana wewe azaliwa ngo kutufanya nusu ile basi na udo abidi usibu hakuwa kwa mshahara uniko wao wanakuja niko ntinu udopashia no la basi no zungulie mshahara ujinika wao 34000 euro no kutufanya hazi yo moti ezabili fundi wangu Abdurrahman Abdul Hamid kaula zibu uambie kana ebane mana mtu ibe mfomati na mfombele ejumara kalibre raswali rarengeza wake juma yo prepare ranzia wandwa jirengeza wa presendez-vous wa presenile wa fuwe wa prepare wa parfume wa jewaile na kabula mndu ya some sura telka hapeza no goza hejum ezo mana matomba kana na mrenge zilera za juma mzibe mfombila mfomati no juma mndu yake swiru kana amjo continue ma ile amode masoko ma ile mdale ndo do upande huo adabu na stay ngabo zabidi se déplacer wa ngabo zabidi shati de juma yokana yode has parce que comme rikoti has ngeba nezile rasita ngo afanya wazo wajo producer anzike juice abonge abo namke prebo wa komori amdori shilia ba ekatinda si tinda wajeni wanu Mwenyezi Mungu johozwano wa ulwa wa hafaida mu azali ya itabo ntia wa komori kaulazimu kwa kati uja minga myanunga mndongo kama makini bayingi sababu mjo ulwani fejao sha wallahi alazim ekema hala ndongo wa bana ekanti tranquili rahana azali no ndo mzingisa uqsimu billah ekema hala niliyo hayatini yeshiyo ekanto makini rahana wandu wao parce que wao wandu watadamu wao wandu wajoka mimi njoka ukana hararaza bana kwa mjawu mndu njanda chabi njanda tina rugo nafanya ukana njiko message ombe senga mtsaha tina rugo ata wo ngwaju wao yakobo wo wandu wahibia wandu wadarau wandu wale manao ngwanzu wao ngwanzu wafunge ngwa wenju aina mdia niona kutoka kama bufaza mtimu uwe na mumzikare afikiri wamegeti Canada ziza umu watijo tijo mugemi du na be kati abana tina mihono kati abana tije do na beza sai no one she kan tushida ngamina mo yentu to mo yafa direct inu jokana muwera mdunga abora recuperana ndozatu abonge bwa komori ngamummeyoni ekandi zobo ngelazimio bwa tukufu ban lazima udu ripare ambassade ya Emirates Paris son tipi ya ripare rambekana ezengo azali hamba oila devia mwambia bezengo zila emisha izo azali hamba izo dizo nazo basi na bake wandu banu wanike promesse ho tukufu hanyu ya ukardio pare ambassade ya Emirates. Vous avez entendu, vous êtes au courant de ce que Azali a dit? Lui, c'est un fou. Nous, on est des Comoriens, on sait qu'il est fou. Mais qu'est-ce que vous voulez dans notre pays? Vous voulez quoi? Pourquoi Azali a dit qu'il sera gouverneur de vous? Paraît-il que vous avez acheté notre aéroport? يقال أنكم اشتريتم مطار جزر القمر. للملك سيد إبراهيم في مدينة هاهاء. C'est vrai?
paraît-il que vous avez acheté notre aéroport. Wajua chinda sikarcha huna. Ngela zimiori ifanye baadhi wa mkozi watukufu. Na mnambi yeke kama tipre. Amjofanya baba njoo shinda na ntie barua ni pare ke bainge mpango ngamjusubitini fanye zono hizo. Wallah. Wajue ya ukana non. C'est pas possible. Ndasubitia mbekana mimi ngamjeda nake gouverneur mimi timwambia okenti inu ya hanyu uwe mwemire tijao. Aeroport atu na atu watolo muhazini wana na shwatu wana bari hulu ani emirate kartina tano kwa round. Ewanu wa hulu wafanya rugwende. Ewa hulu mapesa miyarende. Ya masuala ya ukawa andu wa siasa wake na akili wa jentere si waelewe. Shasilo tuambakana wa hulu cha ubasi. Ene bulo pre maudu. Na pake wandu wa hulu wararuanu wanambie kengwa pre. Wallah. Mria reme Google. Consulat ou ambassade des Émirats Arabes Unis à Paris. Mria composé numéro 01 et 01 ou 09. Oui, bonjour, je suis un citoyen franco-comorien ou comorien. Je vous appelle puisque notre dictateur là, le voyou, le criminel Azali Assoumani, a dit des choses très graves. C'est vous qui l'avez poussé à dire des conneries comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il faut que votre ministre des Affaires étrangères soit au courant que ce que vous êtes en train de manipuler ce gars, c'est incroyable, c'est dangereux. Il faut Riwakome. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit que notre pays, on va vous donner. Et deuxième fois, ce qui est pire, c'est que, paraît-il que vous avez acheté notre aéroport. Or, l'État est dégradé. Ça, vous avez discuté avec qui? Vous savez qu'il n'est pas président, il ne nous représente pas. Wallahi, quel appel insan. Wallahi, quand je suis l'ambassadeur, je suis le ministre des Affaires étrangères, je suis le Wallahi, bila. Et qu'est-ce para? Je suis comorien, je vous appelle pas. Oh là-bas, ya para. Au directement, je dis, par téléphone, marhaban bikum, bonjour. Nous sommes à l'ambassade. Kebidi, wa subuti wa hisi ukana, wa kome yao. Wa hisi uke peuple ya Komori. Chaka mna uto dasina mna inu basi comportement mada ino ya wanasho hatu na hatu watolo mwazini pi aba basa ino tukanta le pani kujoda tole nyanti ebo wana mu watolo ze nyanti kejuzo wana wash gelezi miori ozeri di swan rwanda mitino shida wa miche wallah tina ushida wa miche gelezi miyo maudu lendira ndimotrasi haina utukana nafasi ya pare ambasade ya Emirati rwambi ukana aribanu muli aeroport ya hatu wanu mwamba mtuka ujana mvio mrudi tena aribanu we president hatu ngama zo mumrede gouverneur aribanu chao olange mwade bo na ruwa signalé okana c'était malade wallah yabo nasingari mwambia oni ele kalima muhimu la mwisho indri haina kontra ya Komori na Emirati uswazali non avenu à Tanzanie ya dola parce que oui, il ne nous représente pas, il ne fait qu'endetter notre pays katina marwa ifanya obane kati yote entiato ma problème il faut riwambie boko kama timu tuambie na mnabi zendo go izo zilazimu okeza lazimu mtaone dena lale babanu mtuka tujo udasa ezero ko mizijiri mtuka tujo udasa engasi preli fanye mnazi wo usikwa maudu wa tukufu ngarjo parsese na ticha ini mdu yambezo wa jo ambulance usikwa maudu au kam tipre na mnabi ekenga ni pre maudu butasi c'est dangereux bano keridaza azali ngo jodo vuliza chao wadasa Emirati zinda zila rala ambayo ya aeroport hadumizi wanasho hanyu no wana hanyu mdasa haina usiku ngutwa banduko za mafitse namna inu modasa na silando ya zitoniana na bado ya abanu ya la waende za shado ubweze wa Komori bano azali wallahi la waende za ya pande kutokana kabati zodasa na mkera dhinyo watukufu mdoban haina uloba hanu yabo ya pare numéro ya bekana. On a vu dans une interview du criminel, du dictateur Azali Assoumani. Il a osé dire que notre pays, qui se trouve dans l'océan Indien entre Madagascar et Mozambique, est une partie des Émirats Arabes Unis. C'est quoi ce bordel? Un. Deuxièmement, il se prétend qu'il est président. On sait très bien qu'il n'est pas élu. Mais il est prêt d'être gouverneur de Cheikh Mohamed Zaïd. Vous êtes au courant de cette merde-là qu'il est en train de dire? Deuxième. Troisième, il faut le dire. Vous savez que, paraît-il que notre aéroport est acheté par des Émirats. C'est vrai, vous avez acheté ou vous manipulez pour le drogue et ce qui se passe dans notre pays? Parce qu'on est au courant, attention. Dernière chose à dire,
On vous rappelle que tout contrat signé avec ce criminel, ce voyou, sera non avenu dès la chute de ce dictateur, puisqu'il ne représente pas les Comoriens. Tiens, dans le droit de la comme politique, ou astarabu, ou chia makaunu majiro mada yao. Ajamba kwa ndio shitaki moroni. Kanzani mleta wakati nanga mdo shitaki moroni. Ebana moroni kwa mahakama. Aina rende Brazil. Ha. Rakati wantu kabisa ngamba tukana da inda ibini Brazil da kango bali ndo imili ye washensi wa imisa azali ya ndo bakana azali bidio. Wa wazijua kwa la kati president no imili. Ekanga na rogo fanya faksi, fanya barua para, hau umfanye uhusisi wa rupare ni au mpomzi macha ifwa bora zida urene maketas bele ila garenda uraone opportunity garenda uraone community international ngwa tuka mtukuri na cinema bana izo abidi mfanye kama tusifanye sha betizi hamada zila nuko zanto watu na mwabio wandu wa partisans hanyuhunu et parti PDC, parti Orange, parti Jua, parti RDC na wapia. Na mchuhemo do ambasadi ya daubini. Haina parti na watu fanya barua, kurie wa ibehe. Hauri jori nunga nerende. Bani nyeke nga bwandu ya bwambangu wa jari jori nunga nerende. Shaka mna jotu bakina mna inu. Mna haramu ya jari wa mwambia ni makaudu wa madanu bando. Bani zona bando tibire ya kanti ya zali. Anege sida baya kasiti wandu wako rizoea unafiki na ndio abazali na baki. Ati joingo da ubindo biat bakairi era no tukanza wat zeri za tsobaki pan abange izo ndizo na kanzana mwambie ngabo wandu wararuya abo mabango opre engabo na tutofanya omwe watsan ngasi wandu janna mengo mine au janna mengo bisanu yapo ridunga direct bana ngabo wandu watsanu walo faransa bana hau walo emirate hau walo harumatsi na tuamba 9 wanimi tuamba 9 walo pre ripare ambassade ya Emirati Maudu riwambie seno ko izo ke ambassade ipara ni wandushenda utasim tsana jioni wallahi wambe makauli yao ngajo wasulukana banle longa problem parce que e komori kamini watukuri para bana wari baba isa telefoni bana wasababu yoka aribana zalenda ari menye yo ambari bana ngajo kanza rirenge komori mateka na jauja engamjo eze resultat e kezen wizo zilawa ngabonti zinroaji Emirati ngo tuka hara kwa ngwa ya ukana e ka Faransa untindo ajingwa nzo arenga yode yatongeza Arabia Saudite wa budeo ya ukabana zale ya bahanguri dolara usira mka umsaidie ngode yambe Emirati yede wanroha izo kaja paramba Mohamed Salmani ngode jauri colonize ntini ya nyubu Arabia Saudite nyikibula shangode yambe Emirati yabo katwaringo tuka ukubalia jari saidi hende hapua uloko weti yende yaone katwari waanzane wasamhilani katwara be namna wani towa Komori mitim na haram shaharu libavuni tena hende ngwambo Emirati nyinyi do wenye nti hatu ngamona mtufumu nga sina maopoza nga sina ndo starabu nga sina ndini kabati uhisi no kwamalizo banunga mina zuki wangu mwikoni osikuamba ufa odone dini ha shinangwe banunga mina matinda tujomu banutujwa zabana tukana ile ozan rozil banazali amani yeza madala banazo kwa kamba zida boneda na kaulule shabala kweli ango ame obligé ndo chaba nje jana chez les 6 yakano kwa meda zila na ripare Emirati nambe bana aeroport hatu ali bana uihulu au bana wale mwizi wala tukaurenge mapesa ngabo ndo bakaja ihulu moti aribano ngamanzo mje mkolonize Komori ngamanzo mje kolonize bari hata mwenza shoka wani mwanzo ya jake gouverneur wanyu na bwange ngwabweke president bili baza bali mtu utana ya vyo mabaga mtuka ujani yondaru ebale misada hanyu ko saidia Komori ko singa sina tabwa maji na nzaya na izo ngo pia kasina barolo ebale nyido saidia hendo Komori wanu mwanika hito zodi zenoko za kabla zimwe ni jopara yabo bahi secrétaire jokabo gujopare directeur kabini au ya pare ambassadeur ngujopara yamanga problème Komori wa tsori para banu wari amfilisha banu sofi on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire là wana mabobo kengo anzo ujitekeleza mbabingo jojua ekakutina wakati yabo sawa shaizo nizo na kanzani mwambieni bwa tukufu ya uka narandise ushagazadi usu Emirati na bake wandu shenda banu osko Maudu ripare ambassade ya Emirati robse masuala mane aribanu mwile aeroport yatu watina mahadisi watina kontra au banu mnikaza ali ngamanzo mkorompe mjoma bimfanya chao
kabatiza usinye kirtasi daina azali parce que la katu représente mju andro ya ukaola katu représente na mweneze manifestation depuis 2016 hahibi kaja vote ya zonga mzijo vous êtes bien au courant emir e aéroport ya hatu na nyizabari wanu mjo kange mwade ngamfanyao abus de faiblesse ngam profito bada ngem jufumu har mashono ndege jaw eraru enyi de zishanda hobi uka ringe gouverneur wa hanyu hare nti hatombani wanu mumsinyi sema kertasi au mumnika mba hiru alafu mjoma be mude jiswa zatu yonda ila Jeremy Swir entre Arabie Saoudite ambao tirani wa sonafir kabizini zisi wa shabushini Faransa ndio yashiranga azango zozo tipia ikaimileti wa parwa yabo yambasadi yo wambilo zeno hizo wallahi tallah wajohisi ni watukufu mjwa usoma mjwa uhanti yo 01 yo gratuit haina utukana telefoni banda bo wala la shartu kati para bana basati composer bana tiwambia bana ali shi arabu kama hada يحصل ايش هذا الدكتاتور يقول انكم اشتريتم المطار جزر القمر وقال ايضا انه هو محافظ جزر القمر محافظ امارات مطار جزر القمر اشتريته وبعدين اجرى وقال ان جزر القمر سيكون حتة من الامارات. ماذا تفعلون مع هذا المجرم هذا المنقلب هذا السارق؟ نقول لكم اي توقيعات اي اتفاقيات حين اكور حين كونترا مع هذا المجرم مع هذا المجنون نمجفموه سيلغى فورا بعد تنحل حتى يجو دانغوها dès sa chute et on va vous considérer comme nos ennemis. سنعتبركم أعداء جزر القمر. Il faut apangia abo hutukufu hanyu manama mtukufu abob manama Ahmed bwana Idi na nyu watukufu mlia bonyo tipia na rikirathi kwezi rikema utile harumeti hatu ritile we wandu wenda wakati laone madu ya hatu ono chai no kafe no fanya mafoto omo majilisini no madao bini na rijuheri waone sewa bamu mlabione kewa jiri apeli zati mizikume wallahi ta wallah et question je vois suili o waruma emirati et qu'est-ce qui se passe? Les Comoriens commencent ils ont dit wa faranta waisawa waele wayokana wa Komori ngwa wana utungu nao wa wainga o sharaha kwa jahunda fursa ya udiba wazungu ngwazichuwao inde bana namba wale Komori kamjuha babano o ata waisawa le mwanae haukawa wapasheo hawalati zema riziki zila intere ya kauzirenga yoni kwamba bya je ya ridabazeze hanywa yarenge babia saya enda zahe harenge wa eche pia halafu o Wakomori waleme wakwatui uona hindu kwatuona naona wakaushia zaline ya himilia zaki wazungu wazijua huyu zorugo bokukecha ka bidendo mwambia na mika mwambia niso haya hende hada zensi pia ukanyida ende ngamjomnikanele gashi ngamjomnikani jao nokati na kuyafanya sipanani mdu wale ngwa buga wala pitani kama jao shana lile maudu ni mafundi ejuma iyo mafiti rahana damu ya mwana damu isila mu otroponti rahana liwa tuilo yabo rahana maza suya lo yabo omwezi ngotungo wone hanga mfunga utuma omwezi wone hamkaka mfungu na bombo tawula muono yote pi baza likatusa Keranzi 2016 majari mayajiri yabo nizitwa biyambino ufujari nezengweza jiri yabo kelelo sedi burhani gocho himilia zali udamba ukana yokiri ndo wapo jum bainge yokiri kartun dungan parce que wakati la kabidiri munen karjam munen ma policier wako ba ambassade bo mzate Chantali ila yoni yonatene na yoni sabanu kana baraka wakaya ndo ambassade bo mzate baraka amongea abo watukufu ekakabati ulona zoenjeza yabo garjo kazaban iri mwambie ni auka Mwenyezi Mungu jornikeza khaira rumasi hatu na ritirensi zedua batawanu wanjia hararangwa ujuma uto fanya entraînement na izo zontipia rirongoze e front commun yauka
kaka mtu fanya rongo gajo lazimu mmonese uaminifu na uadilifu ni matamana wa he opposition mdemisione harumeze partizani parce que kam tushinda mwafanya bazi rongo harumeze partizani gajo lazimu mdemisione sino yabonga mtu kufanya jazali aina ambasadi ujo para ngo johamba to English كذا كاشين عربو بالعربية اضرب رقم 1 en français tapez numéro 1 حينا ambassade mrajo rema o hambe namna hiyo haubanu koka wadi haja haubanu badeke banu mredeha je l'hôpital ho wajufumu ni wandu bloko moripi ne opposition badeke mredeha je l'hôpital ho wajufumu pia e doktori yambanga manzo nangalie kwa wandu wanwa isawa jankili wazina onro wadunga weze ngoma ne muziki kabati ulo na maboto ujora mbwe mwenzamba akili wani ya jambe ya waya isangwe dono rengelea na limvuri basi habuliye majimbo ya laba lao pia watu wangu wa mawala ongo umuha ongo abo mashulo umuha watu wangu watungo uzira no jisano chiwamba eba ashide kabati udungo ngoma ngo unafura hapia waishe muziki watu fungo pia alafu doktori hangalia pia bawanu wanu kwa tuwa nungwa wawade ngwa l'hôpital ni mrugulo leo kabati wadiwaza kwa nungwa na famina hizo pia kwa tuzi wana alafu abo mjima ya kanti doktori abo mjima tuwe mbese wenge nambaro ho ina nina muzisi sawa Maze walitojuha wazina jo wananyu pia walangwa ndio mtunde yankili eza walitojuha wazina jo wananyu pia mba kujajua kamile bwana harusi de zina ila mnai ama kairo wala wajuha wazina warahano ya kanti wala kola jiprepare yele namne ko muri walio uhusu ona ngoma wasaya walevi wale we hata uzikuwa shuli ya hahe hajua hanjio fukoni enda parsemdu mshe havaya rengele ya wala kanti tika suire le tengo la pia kanga kwa jodi wa zamzi abo yala tsen ka bonga yala tse telefoni wa itwe ba hadi wazi wa hono atata abo le wa hono onu kusawa ndi hono yede mna komuri waliyo vinyo no kutuona mrure ndwa nayi hajua kabala yengu ndwa nayi tsatsa atwari ngwa tsungozini siwa wala wari ngwa ulwa wao wala wari ngwa firwa wala wari ngwa tuo mso vinyo na bange wala watolo muhazini kabati mrulo na kuzuni ya himadharau yao yakabanga bantu wafungwa ngabantu ulwa ngabantu watsuna maji ngabantu watsuna mwenji ngabantu watsuna msomo ngabantu watsuna unono ngabantu watsujwa ndakomori ngabantu tsolibwa ngabantu tambi house wafi kabati kuwono komori wazina wabba mbazo mbala mnati wa mamiliardaire warufu furaha wao ndo rumeze sali sema pesa wakopa na mimwade kitorobla nikato hata ujo shokairo mna 50 euro danta ula kopo ula tsunu ula hulu telefona jaza credit ufikiri wala mwana wa miliardaire wallah ango tsugo biyashikina fikina widina makriba zuruka kabati mrutambi yoba alafu ndo mmono Windola yambage mwade windola mbezere gile ila ya mbaba ya jusema nida sola suwi ya tabas au watola la banga mi mwade zere gile zo uchazoni waso afizoni she balazira la balaka tina mnarial she kate jumuri ya bana ngujum murange garuma torobia kinrushe fumbuni umparsange hula na telefoni na kudina de balangu tsanganyo kabeza hili gauni kabeza he chauffeur ngabeza he kope ngabeza he wala bontine ba credit ho mbahu maboko Zao ti dona shokomori wawana washotsa wakuka Marekani wa Amerikani wana washe machine wa Hogeba elu wadroko wao dazila na mabiani wakati ngamjisi ama amadi shinua Nambie mwarabu ya nenda kamlaudi ya l'hôpital ya uka taya fariki ukujichinua isi ukujichinua miuju Wanunga mina mwanzano wako akahufa alafu arejeza makaudu sana nubese wanu mtujwa akaunabia akausu ya emadia hemala idio mtujwa balaka unika kalima mbali rejeza kadondaro yamba hindi aba alafu ili
efasira bo juso mdu babo utongeze oxygen ketsuja ngam tuko fawan wo ile fasira chwa wakomweri wakapinga miamade shinwa yakaurongoza ile daba hilo tamnuko jwa kufariki au tumwambia neza lazimu tuzifana shaweza bakindi kutona mtu telefoni bomze kutina mna telefoni wa iPhone 14 wanerea bomze kutina mna 200 euro wanerea kama tsoi misiri ya bomze kuna ushindo ni kama 70,000 na 70,000 dirham hizo zima jana uzimego abairi mna 70,000 zili naba amba wallahi kenga mswali ranzi sijiona haya kusibitina bia Mwenyezi Mungu yanike mapesa yao pia wadi aniuba daje siwezi nimwambia unibe 60,000 60,000 gejize wewe ujaunambie ukane unike mailo amadio wange atkerapi wandu waloleye wandu wafikiri liozani mbansila baza ali namna aliyo nge hamade mduenda kauta hendo la yambo ngofanywa ndi ambanga midwamana amina dwamana amrumo wandu aunga midwamana wa wandu majana maili maraba meji mtukufu Ahmed amadi wange video ndo par anyone na renge numero inu maudu ribarizi ambassade na tutsanganya zombili jana ne ambassade ya Arabia Saudite ripare ambassade inu riwambie ukana banwaza ali haka urongo wa ruma ndongo hasubuti hamba jauja numero tiyo mtukufu Ahmed Banaidi hamwerianiyo readresi re numero telefoni ngamonao ayanzi hayao basi wala ide kutsano la beba nona hazindi amakamidwa mana wandu majana maili na mango misano ay ngufanya hazi watu majana maili na mango misano kwa vidwa mana hao amba baada ya wasa fanye dola bala mwana mshede amba kujoni bala wandu hazini hao enkidi saifanyiwa aisamlol marga chukua utolo kana ka utolo besende anomba ubu achamba abantu hazini yao gotoka abantu wandu waruma wa wandu hindu amba wandu lo group chefo haruma e compte ya Facebook amba anga mataru waruma Facebook abunge watukufu yede zenda bwazali ya tungo jambio wa Komori amjongala bana mtukufu yode ndo bwazali ya tungo ambio wa Komori ezambakishani banu abasa no wandu wazali namna waliyo ezo wazali alunizo nge hamade lebaya emjwe lebaya la jiri la husu ezerezo inugio hamade za jiri Komori Google hari hambia wanrupia ukana mimi aina ujorema ohangu ngamjomwambia haina ndrongo mido ujo haina ndrongo aina ujoka utandrongo ngamjomwabiazo Google de abera mnayo ba Facebook kwamba mimi ngamjua wanru onti pia zongo zao pia ni maarifa hao na mahala wazalane zenimero minga mzijugo pia ba WhatsApp kwamba wanru wenji wa unitawa mimi kangwa wanzu warongoze wanru bahe Microsoft internet yamba kana engeti dami nyinyi pia kabati ya jojula midena mzaya ni nyoti pia baho aho mwenje amba bahimi imi kamjada ze mashindano mitezi mwa mwenje abo konjo he abahanuge ya jambe ngurongo au ya mengo na sorongo aba mitezi mwa mwenje izode za unda Komori kena uparjo nda bahanura aho mwenje wejarengelea ebandi nyinyi madwamana waho wedzi ni wedzi madwamana waho mwenje wa Komori ni wedzi madwamana wahe zela pitali ni wedzi madwamana wahe Image ni wedzi madwamana wahe Komori Telecom ni wedzi madwamana wahe TGS kemka huja mtendelwa ni owedzi wo meki Farida mwalimu dawene emnamzade
ulo yabo udungo uveshea Laila Wasedi Hassani Farida Mwalimu mwene hani Farida Mwalimu daena Ahmed Abdulatif Omde na mkazani ba mgungu mmononi usha wallahi tallahi kam tojojitso asiti de renge ya renga Laila harenge enda hulumbabi tujwa la waya kauhisa ukataka uye bana kafikiro Laila hatotola hazini chao basi namna ile bainge ndani kwa hazini rwaje shwako muri wa juu ya ukana Laila bandu androme kiwa ndo hamba shabani hizo mtowie leo tena uwavumbu wabana shawana androme kiwa hamba wizo hede dareke ikanizela kilenda bwarengeza ele pakela tahabula wandu basi abalenda zahe Allah awandrome kiwa ambao abana bahanga wandu ajiwome kitsen ngabo walo Dubai warambia ngabo walo meki daona fa kabachafanye cambriolage unu kabajanjia mromeki wakalezela kilenda bwarenge kabatia jamba ticha ode ungere yabo mkinike daina habari sha umusisoni hadungana na wandu wende wahulumbabi wajaniyo yabo amba atindi Ahmed Abdulatif dawena Sedi Shukurani untaweni maskini Sedi Shukurani nakamba bala wala mndu jao Ahmed Abdulatif bo Sedi Shukurani habaka tutahaya towe dhahabu ya kadhamana abo Farida Mwalimu ejaja imana watu oze wajawa nambia hiti shango mbonende na rege mnari yali halafu kitende tsenduke jakire ngwazo nisinyi sekretasi unikerali kume nende na hundeze ngo izora lishino ambe wodi sari yalwa na renge vanekanya malaba ngamfikira wandu pyango malaba yede mgo jumamba kana mndu achakuro kona ibo Sedi Shukurani na izo tini zora ilwana kutaji subuti uhebanu wallahi wewe kutaji subuti bo Sedi Shukurani ule amini ya ukana karja ile wana ukana ngarjo udungana wali wabie wandu ndo leteli kutaji subuti ngamine zaudi Allah hizo ndizora ile wana bo Sedi Shukurani imana tujana bia kana bofakha unsami hibawa la wandu kwa justice zila zahamba changu tuambia abanyisi siranzari libe shani ulanza ulibendo kwanza ulibenda mna wanza ngabaringo ponko pauni kahindo wakati wa sango hitu bo Sedi Shukurani angarjo ulibe valeur iliyo abasa valeur iliyo abasa hita ukori usiku yo yori telefoni izo mwabati lizo wana wahamba alafu kama zomdi ya jilibi l'hotel yende ya dia ngi mapesa ndia huleta ngamjoni dhahabu ngi yoralikum ngamjoni kemdura likume ya pashi ndia huleta habu l'hotel na izopi abafasira abo izo ya tuko taketi sirat bane mana mwekanga nyima laba mwanzo mdo hisi kwa ngoma laba mjomdo banga mdogo zona ngamla pizwa banumla usoma wita umla usoma hita kutasubiti wanda chai parce que utokana mtrahisi dawana Ahmed Abdulatif Omde na Farida Mwalimu Laila watu kama namsho hangu Njokiro anashanywa lola ondo shanywa lola wajemdia charenge tabia desa tomu kuchibale comportement ya kishanti Farida Mwalimu njua kwa instance uirumao wasisita weke manamsho wewe manamsho Islam muhtarama ulonasheo ujue famille ulo Mwenyezi Mungu immédiatement qu'est-ce qu'on peut faire parce que emahabira yinu engenga bu mahakama bana ikawlazimu beseri tojolibe triple ya etabu yinu parce que yanu mahari yabili eta yabira pia yararu ino instance ya kawlazimu ike protege mjo fungwa ibalwa mdudi mlibe triple au quadruple haina muhaya parce que engema namshawe hakaulindo ya libe mapesa kajaliva mchoka mdage dhahabu yo muihusu eni ajuja mdaba ha wikaja respecte alafu nyinyi kama tu respecte bu Farida Mwalimu ngodharau kutuona haya mwanamsha mada we moroni katika uchamdo vaya mwe njiaro mweze nyikumbine zetabu chao urongozo taratibu kiadabu tambilo kwa we mwanamsha mwana wa Mwalimu Yusufi wo mndu muhtarama na jawu chaizo ndabu wallah kutuonesa kana we mndu muhtarama wa sala na mndu muhtarama ngamdi provoke o alafu mrongozi wa taratibu urongozi wa adabu man attention mtifikiri kwa Mwenyezi Mungu katuone zendu kwa mzira ndao zinu kabati ubinadamu kabati usilamu kabati hikma yaonekana wewe mwanamshi amadami moroni inu dhulma wewe ndo atinzo toma ya inu dhahabu yinchi sofi ebanu do binyi nyaruma nyarundo ya jololo ni wanawashe mdo yapo au mndu mwanamme mdo yapo ya jonike mndu mshahi dhahabu entwabili ambwa dhahabu ila pia wacha mtu aje irenke basi atwenda zinamna yini wanzi heukari kubali rirenge dhahabu inu irengo atkarjo iliba le 30 août 2021 à Tabasa de bien mani nya tukuba ndoko madiso tobia za kishenzi za kina haramu tobia mzirenda uzini
ametabdila tu ifurjaru wafikia na upwasedi shukrani ya jani paswa chaitwa na utetezi esa shukrani maana utwa mfiliane zongo za aviation ha yaenda shaka kwa ujitia ndo kwa madazini za tuhusu shaka kwa una matipraja ya fakhari tsajani mreka ile ora hana weba alafu uende wa detourne kuture chaiwa cha wasu mtu nabii enda ule wensawe ni wele saho hazini haya utondo za sahemeki baongo atuwao iswaren kakutushindo nusure ya dulumiwa yani kwa ayo ndira ntarini bashanyide mtoma flexible nyide mtoko bani ndamchukwa wajoid pauni yakauka ziuzitano abasa yuloti jizi ziumego mikap au zima tijima jana makapi tishanga bomba kana giyo 800 euro mtujua kweli tujua ndapo umna pauni yakaufa 50 euro 100 euro 30 300 euro abasa tiyo kama namna iliyo abasa engamu imagine ohara ida baba la kamedi na nenezi harini na kidani na mataji na bangili na harini jodi zondo da sasa wakati wakando la chati la bahando walolao masakala ne mafiti ne magarampa ngabo zondi zo la katari mabieni amu tukao tuambekana wa uswali bo farde malibu tukao tuambea uswali bo Ahmed Abdulatif tukao tuambea uswali bo Laid wewe mnamshansi udungo urengaza ngo mekiwa dawo beshala ila tukao tuambea uswali wanga mdara wo bwana haram ndo abakanu kula pizo wantu kamtu hisi yakana nyinyi ranzi mtungo to hibwa mnambere yabo asurumene hajusema godo ro ajusahula umro sikana mnaipini wanu ntumona wodo na lawaniti yene do churi banunga rona mala hopia ridi shanyika mjipermeto basi mchorenga dhabu ya wantu kamtuito kamchuro ya jisi zebarua zichi banata nyima voka bo modopi bo mujahidi banika lazima ndo ambekana banukoli wantu wao tika hula ngabeze udio zaho banu mujahidi ze udio zaho wakauzibe wakahula wakau veshea ukavoka waho wantu wahibi watahabu abasanga wavoka waho meke mujahidi basi ndo tola ubinadamu banu kabati mro wambekana na mnikondo wala ba ngabandi kana mahakama wallahi mjosezisi wana mna bako wallahi latif kabati hata ulona mnadamu wewe utamboka na wewe manzani wahe mwana mme mwenye dhahabu yenu zandani kabati hata mru hisi mbano aimani miti mjishwaka tina ona aimani yataru masaku beli nzidu ya davurizo hao na one matashi na zila izo naona fanu yatoze mbuda homuoni nezurko ya rendo umwangu vuo wakati naona sani mnasore ya tambazi wa ya lapo ntama amabuzi ya no afumba bari faringo ko hautongo faringo la piso kama imagina mndunda nyiba nuna jo muchokane datinzo chambuzi ala so kontibasi au do hafu ngabo Miswiri wanatoto wa Miswiri mashekh wazhar wazingaro unomba ngamodo maula wamfe bamkanza mfanya tanta ya uwasisi alafu wabagena mririke rirongo ekaulu jima rare jenda ra condamné wa amor pandezo amba ngamodo mani wenife ambie juge ngamodo mani wenife shango joka mitindami tidena muwa ngojoka mimi timrwandu kwa hamadiso shanga modo mani wenife ha sha emiadi hangu da mina nyi maudu za kiyama direct ambie juge namna emiadi hangu da mina nyi maudu za kiyama zeno komandre amba عند الله اجتمع الخصوم لو سن مامي زنغوا هنا دولوما هنا فanya ndongo bahiye jiji ikadi hamba hai shauri reconnaisse kwa odo amu amba hindi au reconnaisse amba ti reconnaisse kamile na mu ngojo mana reconnaisse amba ikeze ndo narendo ndaka ujusomo na be izuko libide na mu engeti ukaza engeunikeze filizo tinjia fukoni da mina ukazeze filizo ujuhamba odo wa haina isilamu yafa wibande juma teze ngo narendo ezo kufikiringa mkazo wa filizi tanu ni tani lwe wanike kana badami bainge sababu bide na wa wandu walo Marekani pi tijusubite na badami ezo ngo narendo ezo izo atatinywa bide na danganya e Pentagoni nezo rogozi lo zajiri Marekani ambati jomba bayi wewe ngeti ukazeze fili na kazo hizo ujomba odo wandu walo wibande juma tipi
il suffit mndu yeshimbabi huzne yehamu emalwel ngemri hisi ubinadamu namnabi yenyo ndumle hapo ngabo mndule hapo ya johibi wa nkame au ya johibi wa hara au ya johibi wa taji au ya hibi wa hare ni na bangi ni na kina nezo tipi ya twenda za jawbasi ya kensi jawbasi kabati mndu hapo wallah alafunyi kama tumdu adasa wala wandu wahibi wakubali kwa wahibi atabasa kwa tuto wanegilishe wantu farida mwalimu ngoma kingu lipo mapesa adasa kanti kama basi nganzor libe kabati fami kabati mafundi kabati majuji kabati makatibu kabati wansani wa mwabi kana boy ça va pas hay ebango toto bursungo ni kwa ndumbe ngo ni kwa ndru mali kutubeza bali bemdro mapesa bana kamtuona hayo kwa banonge komori yani mabanda mawa komori kabati ajuta mkonfia ni mali ngazeba mtoto wa madamu hanabo kwa nkoli kamjarige mapesa banino ndio johansa na bajamdu na jambi wallahi ngarso ngo badirire mefar mparushi aranzina ndisobeza ngo zinu bachamdu bano au mdu wa family atamba isondapo wallahi kabati ngamona runo vumbo yapo pia sedi shukurani bana idi ho da hobini ho itandaya wandu wajoya fira ino pia sedi shukurani bwana idi Laila Sedi Hassani Nazira wa Farida Mwalimu Mujahidi Gerari kabati mria wonjo mfumbu wa mwe afera yi wallahi njo subita jambe izo kartuzi jua izo ndabo ya afera yi kabati wangwana ndoshe wangwana ndo ume wangwana wajomba wangwana wanaume hangwa wana pia chakabati byo jabani ya jambe fakharar kazandabo fo mimi nsuzi jua minja paro kabati abo wakomori wakubali kazono na bazo nkodi gebanu kamtuju hamwe damwambi wando kana kamlibe wando wale dhahabu be kama liga mzirenga umorengeze dhahabu zao mfanya mnada babanu ngebonu kama hakama banu mtofa pirizo pia irudie mekiyo jobalo enoge ene bayidula kwa nikiwa comme imaginez torture il y a 5 ans comme imaginez abus de confiance ya ukambra sobala na kile ndia eshetindwa wisho bidi mfe pirizo bwana haramu kocho ambo hotel ngamwe de mwa kocho ambapo mwa reconnaisse kocho ambapo mwa nikandumia di mwa twiste alafu kocho ambe na mjeri mnikeni 30000 baye de dhahabu ili yabasa alafu mimi dhahabu yangu jonike mathalan dhahabu ralikum kocho lebeza tapsa jonike ralikum ngaboni ke dhahabu alafu ni towezera linsanu ne de na hude dhahabu ya linsanu nde jei ibanga mbona we malaba yano na mna warasone fuse di shukrani ya subuti ambe wanu sisi kama flexible changi de mtotsa wanu chaona chao hata waende ça parce que bala bese wale ni blokanza kufikiri mujoni kwa fumfula mapesa emana kutori tewa cha jelisa ndipo sisi shukrani komi nje kabuju alanje kada pesa kuju shamba upula je jo hadisi laone to mana woni lo etabu upo joni wone ndo sisi shukrani yameda bila tu imana to fudu anti baru wana mjamda ke 150000 na mjamda ke 20000 na mjamda ke 20000 bana mkanza mlapiziwa malababa zio kana yamambia ni Musa ni mapesa mwiso mapesa au mwiso tabia wantu ndesa nyonsi peni mra jifuru ngamine za audio ban kai pasanga mjodi zirejesa mduzishi mana msopo ze famizanyu za jaza hanaida au za soma hitim kwa hiyo mgacha la komori atamra jodi sangu tamba kusoma hitim mana mtu soma hitim mande mahit namjamu ndabe hitim mana ndo bwa tarawo wantu emujie de tarawo munyihendu alafu mdambe fahari murongo nai namnabi kwa tazanyu na shohanyu no rosha nyoke wahibiwa dhahabu eke wajuda sina mnai kachanga kene meme mtange director system meke mbangi ufanyazo meke da waudo wetsi aina mfanyazo meke yo wetsi shaina kega wonroza ki reseya conseil d'administration qui dit mais ça va pas notre honneur est dégradé là ça fait quasiment 5 ans ce gars là il est là il parle pourquoi vous démentez pas ce qu'il est en train de dire? Vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus des amis, vous n'avez plus des gens pour vous conseiller, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez vous écouter vous-même et voir votre écriture, vos signatures et tout ça.
hayaifu kama tamba solidarite ya wanadamu wanu chakuti chamro waibwa mbuzi abalongo zungu utona mraibwa mbuzi yazi ziraru mreda zingaro gotu yafungwa apula chaitwa apula babala baliwa oyaibi mbuzi oyaibi ndovi vuzimashine mri yaibiwa emahari yahe kamili edhabu yahe kamili eze kijani ze bangile zidali ya eze hara eze mbere izo sonti pia zile kwa basi twa mwapati efami wakauta manga wataru mwapati olo wanika walibi mapesa na mtishia ngatuja renga janondo okay tiketi wana ondome kiwa na mikana wedenda renga wedenda buarenga la yinda jabo ka basa inu kabo imbesili ilo mekiho wodo ngwa bela no mwambia wacharenga babi ilo waki kwa renga no on doit les hamazinya mabasa alifunga après à côté tu te réveilles wajua ngo watu wao mbengo watu wao kado watu wao bourse wandomeki mais ils sont fous ces gens-là ou quoi? Ah tu vois le problème ngo la piso si jaba no ndali ba biro barua ba biro jao waambia waandroze mjahidi na kana ari ramti mediatise bwana idi wakatama ni wakati hiyo ana mti mediatise zongo zino bangara jozi regle discrètement la ila hajwa endo au nemzatse bana njaka utwa kaila han o madoni ho biro e mwenye dhabu ya henda e bana mtsora mfilisha dhabu ya 7 kilo mbili ba ingero bo kilo e on ba urenge dhabu tsoya afunga bo imbecile sio mitamilo amba olangari mlinda o e kacha hun mimi tamilo nja pomdo da hibe mtu dhabu mi wala nja pomdo ikone da hibe mtu aruti wandu hibata habu eze arudi maduzini wazuliza wandu rudi waziranga wazuliza wandu ninjambia mtu ndio ibia mtahabu mimi kama nzo dhahabu kama nzo mali kama nzo magari kama nzo ntipi shatista mili namba unayi hango yino bana benge Mwenyezi Mungu akanza liketachiri wa malatu atokani ati continue mpira wote kahura tukanga mitajiri jo aloma tajiri ukatika ujua mpira notami kama yanena mnaini mtina ndoni show shantina ujuani tuona mdo atata abu banu na renga unede na becha unede na be ntina uju ofanya kwa manizo ebane ze family zanyu mfupi mrede hama yatima kabati ulo na baba kabati ulo na mzazi kabati ulo na mwananya kabati ulo na mjomba ya kana karjua libe dhahabu ya wandu basa hapa kweli ebanga matsu hindiba kweli mrede ni nai kabati ma solidarite changu tuona wandu basi wadasa Tiyo moroni, tine mafundi, tine makadhi, tine mahatuibu. Waona kawa nemzati wangu ndo anamshiba mchiro kweli. Na wewe ide mwana mshwa hamanda yeye moroni ile uleto manao. Kabati mndu unjwa ndabe. Mwana mshwa abantu katamba hao banga tukukusha onda no huja. Maneze ngozamba zila kweli. Izo kweli. Amwede mwana mzati bomza. Awu wanwenza shonga wanwene fu alone ze telefoni wada wane mzati we boma. Anuri kanza jeru tundele obaba anuri kanza ri ngarona uhaya. Show siku nazira ya mbangu tola bwa nazira hibi miliari. Sita, kwenda. Singa zona zira. Wa iliwa ni kwele dujala mapesa. Wa ze miliari na zira. Waezi wa mapesa. Singa sina zira kana uja utolo da honi hiyo. Ngwao ya hiba. Shea hibiwa. Kuna uwana mtu moroni ya juembe kana kodo ya da iliye. No. Abonge, iso ndio kanza mwabieni. Ba oandu wanu walejeziwa wafikiri. Kabanu na tundar kamjariaji sebula ile bofari da mwalimu leila waisa tolwa wenye ngwajua wizu yarenda ilode abayombe sido tuka jabana jabe zonda boka batia jiri na jauja atukotolwa au meki presque macha inusabeni mana zitu shabu au ndo masese mali wenda ufanya hizo asali anzao chamnyeze mgunguri wonongo mwanoni Allah ngamjo jitso wallahi tallahi kam tajitso yoti dhahabu yanda ya hibwa yoti dhahabu ndio wamdu ezungo za hahe yo wandu family za hao ndio wahula nezungo za hao mjamhabe dhahabu yo medezan ngena mlinde Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu so ndio la kansari mabiani Mwenyezi Mungu jori nikeza khair na mkepre aina kati mjoishi ya ndongo mjuheri za kompanya basi karna ula karna wa nafasi wana haramu kada kiperonti hatu bemana wenza shonga wanu wa profito udziunu da wajoka kabati mahakama kabati nti shaula bahao wadiwa zokanga bo Mwenyezi Mungu uono alladhi la yakhudhu sinatun wala nawm la takhudhu sinatun wala nawm يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
wa intubidu ma fi anfusikum au tukhfuhu na mtatazi na Mwenyezi Mungu juu kama ndege dhahabu ya wandu Mwenyezi Mungu juu kana kamtoa ngo zindwa jisu son tipi ya Mwenyezi Mungu juu amge abo izo lizona kansani mwabiani yauka wanu inityo katizidiwa sa hade nai shanti na ujaudi waza na minga mmono wenyewe namna watambi hao zero zao wallah safi mali kama mmono wenyewe sisi ngoto na mrahibu warali kome ende kutolumbi kusomo hitima kusomo badiri ene ngabonda na walimu na majini urangalize bani ningo da hobani ngadobi wakubali ukamrenge mwakubali kanga mlibao mdini kadati mfanyeza nozo ntipi qu'est-ce qui se passe mtorende hamati nyama wallahi la ndim bata zinyama basakaro na mbwange ngezi sove mbwa bandi zonge zisove umaba ngezifanya urugo nji na zinyezi mwambia ni arume Qur'an shaka mnando mwambia amba unsuru khaka daliman aw madlum shamnyezi mko bakana wala qad dharana li jahannam katiran min لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ونروتون لها مزينياما بل هم أضل بهتك يرسي نياما ميريوا زي القرآن زي آية زي منسى نجون تبي ظلم لا ظلم اليوم لا تظلمون ولا تقوا الله وذاروا ما بقي من الربا زلقوا سوبيا ميزم وازونيس آية زي شوف سو ظلم كباتي wakati wanajuka wale watu wa mundu wa jahannama sisi gani hindi kamtaka bujio alam yatukum rusulum minkum yatuna alaykum ayatin kam jairo wa mtume ataka msomea hizo tipi wakati Mwenyezi Mungu ajua mvuri sana ze paralizi na ze crise cardiaque pale ndio bajani samia ina ya urenda kati urenda na unisami amjosoma hizo aya za somo Firaun al-ana wa qad asaytu min qabl فاليوم ننجيك لبدنك لأكون لمن خلفك آية وإنك شكمتينا كم تنفكير وجفاه حكيها سمالي زها وجفاه شوشها وجفاه روحها ويسوفي ووافو شهيد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان banuka tujoka bomna mshenzi ulomeki wale ungo utoze ngenda wambie waje warenge babilo ya ubasi wambie kwa tunenga cha ubasi kwa mnamshenzi ulomeki yodungo toze ngenda mbele ila tujo amonga bom ulomeki do nambi ebo ni jwa wezilo e mwana waza ali hazaya mongoli o efamia zali kwa jamona kwa jaziju ya jamona bari ari mwana kirizi adangusha tizijwange juze zongo zilomeki na mulimo swanda ulomeki no jwa wi au rajwa ra utugwa juu shangwa tambi hao ya kweli kwa jiri ndogo za mafiti bana ile jeshi wao wala pisa wao ngamona ngwa tukuna bia habari toujours ngamjo kaza ali haswali ya gendarmerie jan juzi aswali ya gendarmerie juzi ili ya wafari ya ngade batas parce que ingu juu ya kana emahala rakazaba nkarna uri jeli ngoni tunzo na kaza mwambieni abonge namkera thi bamti na ula mwambieni ingeba kama haka Allah kina jamani jeni mwambieni ingeba kama haka Komori ingeba kama fudi watu intervene ingeba kama justice makadhi na wandu watu wenda wao warongozi ingeba kama wanadamu walona haya njatu jamani ndogo kanombili bwa tukufu namkera thi ujoshida ya saidie ba wallahi bila yonyeta dhahabu inungwa sufra yusufu manzihe yabo ya ukana Farida Mwalimu namfanya na posto yabo Farida Mwalimu kuparo wenye dhahabu yenu manegosie dhahabu yenu ya libani wasi baurisa wanamshi Hamada awe moroni Hamada awe nzataha au kamtuja mdoge dhahabu yenu alafu to wakado ya mbena ziwa na bursu na feti na bomjo kanga mwilo wallahi baurisa alafu mdaju jilwa ni engineer wa yafe yabo atanaba ashati ile yarenga sha ajahundu la ilaha illa dhahabu yanti yabo kabo mapesa yabo uoneze deka izo emeki wa yao ni zo ilo hao emana to liba o ndito ngotsonza uri pale joni kemradi komena ba unika dhahabu ya 20 engejinye wili ya tuli baka mjacho dhahabu yetu kaidwa zo hali nai akamchuka mdage mwihuzo hali nai ngari wana wandu hazi walomeki ho mdungu amba ngari tukofanya gashi hule dhahabu wa ndado huli zo wana mdege dhahabu izo ngamdungu wajirisa wa ndado lao watu na hindu yabo ojao wajirisa ha 3000 euro wenda ukaze mitao eshulibiri ntundaru wa mwerea ni dhahabu yoba ngari jua wizo pia Allah ngamjo shanga shaizo ngari sijua sikwe wandu walo pia sijua nabe yeni ngampuseo wandu warongo alafunjo wambeka jao banu ubao
ubao hambia msumari ya ukana falaktini ya misumari ngamkozo wa msumari namna undungao ngojuka unipasua ngonzozo hem msumari hamba ukana law kunta tasma'u ad-daqqa اللي في دماغي لعذرتني ingengo ishiyo zenye ndo ndrebu mauzo banu ubao bahi utoka ustahamidi ngamre mwanya ndo boda hatu wangu amikapuliza ngamkozo ngamsiho bakuni uzote banko bahi namna ni wanao wandu wakoza wanandi bahi bangu ngamjomdemani waulidiwa watuni unonese namna wakozao ero wangu wanunga monese mbizwa hunda ozindreme bangu ngamjomdemsidi ha nini mlimpeteze nilingoni yode zichiro bana shanti chandiketi wa mama misaluso ngubata habu kitombe kuni voma mshenzi wa azali wa idai na wenza shonga wa mdunga shedabu inu dabuni wana wenye namna wasikiti hao shanga mjokana nyezi mgungu jo mlibani heze no ngomzirendao nyezi mgungu jolikeza khair kama wabenze yatoweze tabu ya rehemu hafa ya beunono walu wade ya hifadhiwa na ziwa na mugari babanu yatoweze mbadembi yatowele fitina yatoweze tonambi emiyomi yatowe kiburi yatowe ulaba yajalie aina uranzizo khair mugya mtegeze karibu ni uranzizo shari mugya mrejezesho yajalie nti hatu hundani na madama na wajora Mwenyezi Mungu ajoka waaminifu ajoka maadilifu ajoka na haya ajoka na maarifa nti hatu ikejeze nti yaritole le kulo shari mjufumu wewe au kabanu wewe bidiambe almajunun wanikada yunadamba raisi kabidiri dwanzi habasa almajunun ghazali mjufumu wa wazali kailati comportement mdulona akili shawanyika mdopara mbila ndongo mwazamba Mwenyezi Mungu na jiseni na muwanono wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafid ndio shele wanamu